O te folo fo mfajalo fatu sa moilo mai moanga le vanga o le fiafi. Ina wa tolu minuta o te daily to live fa le tau tua fa wa lau Blue TV e mai se le proklame. Tau ta ya e mala wia fai wa le tato wa tu nu le vanga o le fiafi. Ya ile anga le lei. Tau muli o le tato tapa o sili le langi. Ya polo na nga lo fa fo mo fa ye no tato toe. Felo ai mga fitau o le soifua pe o le tala le teini o le utongi tupaitea. Ya wale alofa o le tua ya le umfai ona tatou toe meditino fa tasi e tau la tu tatou o unanga fa au pea i le vaiaso ma le vaiaso fia foi le nganga fia le loto ba fai tatou toe fei loi ya pe au mangaru ole ya e tau la tu le la anta masani o le tatou Blue TV e mai se le proklame o le tauta ya ma le maruia fai vo tatou wa turu u tauta ya e ma le fia i le anga le o le tua. Ya, tauta ya e fo i male manuia, wala ngai, pe ke wha ngongoa. Ai a wha pea o lai mau pea leo la male malosi wa ese wha ngai a leo na wha noa noa. O le se wha ngongoa wale maua se kupe ngau mawhai ringi yaso. O le se wha ngongoa o nga wale taulau o le wha moe sa tau mawhai ai. Po le halawa le vahenga sa nau iei. Ai le taua o na maua le nganga fia. Ona olo maua pea leo la. Awa ia a kupungi la ma umare soifua ma leola. Ia ua le toi maua la lesi tomorrow le fa mai le pese vo ile if tomorrow never come. Opa ia opa tutu o le tanto butunu ia e ia le manatu. O sa moa wow. E le o toi ta o toi no po. E a tatou te le o toi iana mua fo o le wow ina le tala le lei. Wa tatou sa moa la. Ai tu mau wow na wha vai papa. Ioi. Wa maea o na taoto pailango wa maea o na sunu i wha ala fale. Tupua malayo mota. Ya ngata fu ile o wha sinomanga. Mai lava. Ya ile. Ia tu maunga po le tua sivi. Ia wha solo tua si e pa. Ia le sami ula ula. Ioi. O le vani monimo. Wa maana iloa na fitu fo lau ma fitu. Ia e te ta ia fo launga sa moa. Awai muri mai vau le waki whako a moangia ka ko waki nga ua mai papalangi. A o tātou sa whaitau ia i whetu o le langi. Sa whaitau le pupula le masina. Sa whaitau le pōpōlo loa le masina. Sa whaitau le afa o le masina. Atua li o le masina. Sa whaitau na ua soriata le la. Ioi. O mea nā sa whaitau wai. A whape foi la o ni aso timunga ma tūlanga ua lewa ia le masinga ma wheku ma le la. Ia ona tepa leo to ina ma olo matutua. Se ua na namu mai ia. Iyo, se o mtua na namu mai se le moso oi. Ai fo iwa vovonga le. Lea. O me vovonga pe nga mulu moso oi. Tolo le monga le po, o le ale tu langa o le aso a daya. Wala nga o mea nei na fai tau, wai sa moa i nao na po. Uyo lea. Ia, wato itua a polima. Wa tātou wheloai. I le awa fata. Wa tātou wheiloai mangafi tauola. Wa tātou wheiloai i luma o nuu ai le o tua o nuu. Ia i le anga le leio le tua ai taita ina lo soifua. Ai maisi o lo wola. Ia le umawhai ai fo i ona tātou. Lau lua whesirisira whai. Umawhai ona tātou au mai, au vatu. Ia wa fo i le anga le leio lo tātou matai sili i le langi. A talo fale ia te oi rungo le proklame. Nei vanga le fiafi ka fio laire ke le kako ori. Ma le tātou tala. Ia wa fo ia o tātou e le wha talofa atu a mata mai lava. Ia i le tāwha tolu fo i lea o le tātou o whaarupenga o le tātou watunu. Ma le tua fo. Nei e se arka whakoru whaakawangai. Nei e se le na. O le tūlanga fo i le o tātou pa ia whaaleanga nuu. Ia o kamalanga a ka kupa ia whaaleanga nuu te whaatulou ia ainga malatu tama malatu ainga nofo, ainga ainga papam, ainga na au te whaifa. Ia a whaifo ia o sa ufa malo, pa ia whaale malo, ia fio leo mamalu le malo moro na masiofo, sui o le fono sui tofia, a fio le tamai tai pāle mia, mara sui pāle mia malana ka peneta mara whainga malo, a fio fo le fonga vitalai, ia o le mo ta fono si o tātou butunu, whaitu la fono ma le sui fonga vitalai ma malu le pāle mini. Ia le fio le whaamisino sili, prestane le whaamisinonga, ma le vasenga o li imtu mai tai whaamisino, ma malu ia whaale malo.
Ai fai mai e whaafuata i ua pe sa pai whapepe. Pa ia o le tala le lei a wā a inga nei le ite ale malama. E oi, le tala le lei fa mai le taunu uloa malele mali e toa vainu po Samoa o le a whaau i ka mai a. Ao iei wharupenga. Ah. Ai e se are whainga o ngai au wharupenga isi kaimi. Oh, whakoi fo. A tato iei le whaatalof. E umanga whamai e whaau ai. Ai pei awang manga o hari ile ngu umamanga o makai e kukuri whai whiau mo kengia whai whiau. Kulo e o ia marima i whai whiau. E pei wale koe mamalu ngā wharupenga. Ah. E wha isi makai pia manga ngā o mua mua ku whaila ku whaarolo ngā e muri muri au wharupenga. Awane i toi eise sina te toi tofia sa mua ua mai au na ta oto. Ta sile a vahenga di ta una whaata ua. Tu lou war whaafonga mau. Ia. E leo ngia upu o mea aia ngā kuku unhuku mai e tua a ua. Ioi. Sanga mai pou. Ioi. O mea aia na tu hutu mai. E le whapela ua ka wakuangi mea fou. I mai tau mai fo i le au whai tau laulu ma le au le ai. O mea nei na tu ulima mai lava e ni o tau tua a mani o mātou matua. Whai mai le male le ngā le tupu ta whai whao sa moa o whono ti. E ia na tō whinga i e taritonu o le wha vai hei. Muri muri a tō whinga i e. Whai mai le male le ngā kamano. Sa moa. E le toi ta whele vai. Nā le winga o le nasa unoanga po le male le ngā. E le toi to fia e sisi sa moa o ta oto. A whaiala ua mai a maingi ngā ko whinga le lei ma le au le lei ma le maka ngō fie ma longo le leia ma kau le leia. O le a whaao i iao whaarupenga i o e whaamati e tamaia. I o ki ofo a pia e manga o e kai mua mua kula usua pu ki ofo i pia e manga o e siri aku sisi au ka mai pule ngā pule wa i nā whaamarumalunga wa ave ia i whio i o le tala le lei ui o lea. Ia o le whaatalo wha ma le whaatu lima le nā i leo po tutu ia e maisi o le mali o lasi o Samoa. Ia o le fo wao whanga poto lungo o le tātou purkalame le nei vanga o le afiafi. Ia i le tautua ma le au nanga wha o le Blue TV. Ia maisi o le purkalame o le tauta iai. Whaiva o le tātou watiro. Ma loa fua ai lao ua maua. Ma lo le folau Samoa. Ma lo le folau. Wa ulia le ono no se furu ma le lua tau sanga o lau folaunga. Ma i lea tau sanga, i lea tau sanga, i lea tau sanga. Wha whetei o lea ua mātou ai ua tātou o i whareseu. Ia, i le telo mea tātou te le iafu mati ngā ingai. Ang ko wharesau ngā ngā skasi o whaiwhi au sa mawha soa ko inga manolo. O lea ua tātou ai o i whareseu ua tātou tiu. Wha matala o ua tātou i oe. Seu ka fili solo ma, tiu ta fili le telo le taimi. Ia, mo tātou ai i nei ngā luenga sa pangatia ai ni o tautua amani o mātou matua. Melea, ia, tātou ai le manu waulu. Ioi, ai le manu waulu, pe o le tala li seu ngali. Aua fo ine i o tātou, ioi, so na seu tafilia. Aua tātou te so na seu tafilia, seu apa ma seu sirisila. Ia, lea ngai whaingata o le wha mawina i le toto masaa ma le toto malingi. O nai o tautu a mātou matua. Ia, lea sa o lātou whātou teia. O ni pioneers. Maere uwha Britannia na. They were the pioneers. Ia, o tātou sa moa sa o lātou. Sa ina le ngasu o le taia. Ia, lea la umawhai ono tātou fia. Ia, masapi ai ma au mali. Hatalofa. Ia, whio i le tala lei. Malo lava le tatalo mo se o tātou watunuu, whaaftai le tatalo i ainga, whaaftai le tatalo i nuu mawhiuanga, ia mai se fo i o le tu malo, whaaftai le tatalo i whainga malo. I oe, e mo o mia e o tātou whainga malo mo tātou te tai, la o tō pito la au, e makua mo o mia lava. A o tātou iai nei vai tau o re matua, wheleilo ngai o manatu malangona, au mai, au vatu, Fetongi ia i whaasoi o tua oi. Ma feto soa i whaapautolo a loi. Ma tā upu o loo fili ai ia le upenga le atunu. Ia ai mo mia. E rofo ifa mai e te tele a pese ngai matua i leo. O leo ola le matua uma iai. Ia le folaunga pe ao o ina fatia. E matua lava a wā tama ia. Sapa sapai o le tala le lei.
o le tou o lalo, o le tou tatalo, o le tou upu, e laungaina ma le fefe, ma le whaitu au. Ia, o le a mapu e pu e ei ma mau malo ai. Ia, si o tātou o tenu o e me se fo i o tupulanga. Ia, mo le lumana i manuia o Samoa. Whaatalo whale. Ia o ngawhi mai role o whaatalo whai ate. O ele lungo o tātou purkalame ka whio lai, ka whiwhi. Whaatalo whaatu i ate. O ele lungo o tātou purkalame. Rei vanga o le afi afi. Au kere ia ruaku ai ka koa so whanga. Ia whaatalo whaatu ia au tou le anoa noa i mare to tele. Si whaila o ka mai kara le, ka koa koe rola ia le tātou na ia whanau mani si fo io. Matamata le tātou purkalame. O le aso to na nei. Ila fiafi. Sa o urua tuai. Ia. Awai e tuai le wha moe moe fo ilea. Ele toi nama le laina. Le fundraising le Fast Supporters Group. Le sa wha tautaia i le oats. Le mota fo i o loo. Pulea le fionga. Ai uruputea. John Roach. Wha alofa tuai fo i. Mai se fo o neo nauso. Ma le pulenga. Wha alofa tuai le tātou pulenga ma le fionga. Ai uruputea na le oats i o tau. Sa o waila yai ma tu fo i ma stasi fo i o. O so te mali i fo. Ia, po le sunga fo i le li lo ia ma le tele lao nisi sa ma tu au wai. Fa tu muria ma le tu fo i o le fa moe moe lea. So lau tu ma lava ia la tu lau i le ikai ngo o mai le weekend. Iyo. Ia, o le mea la ua kupu fo i. Ia, ona ua tele le clash o vaenga na tu la i le fiafile wasa. Pe ia le fo i le o se inga tau sala. Matou New Zealand hei, au kila i New Zealand, le sa whatau taia fo. O le kele la o kangaka. Ia, nga amaka e nga pe ngai kuke wa ai ei pe ina tau lei, ai whato ato e lo lofi atu muli muli. Ia, o isi sa o e wha o ngā wala velua e o e sei ave tiketi o kaua ngā mis. Ia, o na turi mai le, o isi sa amata mea i, ia e kuri whai o. But anyway, o le vaenga sa o mataituina, sole. Whawhetai au o wa ai walanga e uia mau teno no fo i New Zealand, ma ukilani. Ai whako a o whilo hai ai fo i leo ha. Ire koa kele o na inisio o taula le, sangi wha manua o mai rungo o prokalami. E veila la ukala o wala kure whale o whaku si mako ainga. Ai ke wa ai o i ai la o whi omi o mia solo. Ma ea whak makua i o mia pasi aku solo ha pe ya or por la kapi de po iyo fi omi ya ile vao na yo tina matu iyo la ku ile la tu na ma wale time utia do volan le te say hello to telefone inisio ila jo o lo o falu ala ko tara mala jo wifi e maka ile por kalam iyo awa kasi le va nga ka ua fo o u ele stanga ta fo ile ka ki ala ku pi ka ki ka lafi solo atu ele nga ile ka ngofi ele ka ngofi le tau le tutongi tangata ya la to wifi mala to daras ya ka ki ya la ma ku ya ku ngi fa fo wa ke le a inga furi le wifi fo ile le tongi masina au nei a inga sa mo ama ila to fo sole e on fa solo a ko al ka uri tara anyhow o le la wo watu o feilo ai ma wale ava no fo ile le tate ya sa o le ngalu tongia o ra ko le pore o si sila mai so le ai ma wai ro fo ila o le ma una le ko si sila mai o kai o le lau le wale va ngo fia me e se ma wa ko ma a wa ka o fi ya o ie le lau le ele wori o afa masanga ma de lido monkia me se fo na io la tua fa fini ya male ma fitalinga ya fao ma ko vai fo nga o ka amilo solo ai lau o se ia lo ai ke vai pipi i mai le lipstick i pipi i sole nga maka e sawi i le kisi ia i mang tu patatala tu alo tatino ai esa ari kisu ari skamano e kisu usa mo no fa makala kala tiu ai kilo so ro kai kongi non ko uso o la tuala ia fusi mai lea fusi e mo le mau ala ka mo mana tu le fa kai fo wa ma fe lo ai marka ka so fa mana tu le
Le ave pasi faitatala le tele na. Ia. Ne kele ai nga faisoro mai o mea e laku wa ai ai o fai mai ai nga post. O te o fore le nei fare pasi le ku o mi ngi ka ele kudi. Ma fe lo ai la le se mea nga sepu ma lilo le live ka mano. A le la o sa vali atu. O so mai le ia le tina o so mai le ta mai tai mai. Oh, tau tai ai siata so mai. Soli. A makala, pi a maka whakawhakafa mai au kalinga mo ala wha. Sau waia, sau waia. Pe ko ikiki maua fase furu o lau o ka milo. O le linga meanga o lipstick. O le sau anga o le lipstick. Tore, eila manisi kanga pise kaka malanga mai Australia. Eila mara ufaan o miti mai Australia nga number 1 fans le tau teia. Bakuala ha ur kakale o le si nai tu fafine fo ia mako vaenga fo ia ia so yo o kai mi fo ia a le bo suia o ia ala ku ma wa ia a talo va tu fine le nga va ele Sarah mane an ia lo ko so ko al urima so o la number 1 fan bo yo ro ku o esa ola o si tina malanga mai Australia le la wa makang fa solo mai sole ma filo ya markinga le a o le senga o vari long ai kama vo le pe ka ya fai kula ma se ia o la tua ma filo ia to le o so ma song ya lo maku ke le lo por me kau afa ko ima oh ya tongi no ka ya ole winga wa tafaya to ele nei tala fa tele inisi a kongo fo isa ma fa ka lo fa masesi o lo kaula malama ya wala ngai leo ele o tangata uma fo fia ya oi o vai ya kula o me la woku o so mai la ngai isi ka mai ka inga wala ngolai uma mara te to lua si so ye ku ki ma fo fa pe inga la nga sa fo fa imala to te to lua a le mele woku wa kau fau pe wa kau fau ha wa kau fau o ka mai kai fo ilele wo mai wa kai pe ko ongo mai lisi o kau au ongo ku lisi le ka makau mana nga vale ai tu la le kem ku so le wala nga mai ngi ai ko inga ola ko kai ko lu e tu le kem mai lisi e ka ngore si mai kai ko ku le kem mai si on to lu fo ilai mai han pu me ka ko nga ka ngo mai ya ne o non ko do fa mai o vai atu o vai ia le mea la le ngo popoli o no popoli nga i uma e fa fo fuki nga ulu nga pe o ko ke le roku so ia a o se o ia ke riso o le tangata fo fauta o ma vai me tu o fa fo wina ka ko manolonga a voi mai ka ko e fa ka ko ori mala vale i vevesi e foi mangisi ka ko ori
I've done my bowel screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. O le au le toe tai aina uru whao pe o te sasa ina le whala e pe o whaiva o paula. O te le toe au whanga ina fo i le ni uloa pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. Au wau sa moa mai lava i le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Po le tolo na fau sele ai le la. Se ia pā ia le pito whanua o le vai na sali. A wā ua mai a o na papae o na tupua ma o na papa whaasau, tu lou via sa moa. Ai whatalofa ma whawheilo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō mau mea mai, ai meise a inga uma i sa moa ma atu nuu i whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta i satu paitea nei. Pa ia lava lea i le su sa moe le oi, ia tavu i mga su. Pa pea fo i tapa au. Malu tapa au le whano, pa pea le ala taua. Aua tasi nei le fina ngalo le mtanga luenga me tutisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu fau. Aua tapua inga masau dinga uma i lo tātou tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whale lei. E le ngata i lea. O a fianga i le tau. Pe a whai e ma mawhati munga. E lo fia ai le lauwhanua nei le ele i le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e auto vaa mai i to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga i le nei ka le sia. Se i whatino se tau sala online mo le nei wha moe moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia foi ala tele vave fa te konolosi nei o po. E sa ili ai ma fa tino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango fa tasi o lana fa nau. Mo so se fa moe moe o fe au ma tala le o tatu tua. Ai mātou te fa tai fo lau ma fa lolo ma au. Ne yo o ia lo falta ma lo tau apisa. Fainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tū pito vao ma mātou tā lia lupe o mau i sofi na ngalo fuote eifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo i le ala. Lea so a au ma fola, ma so ma au e ala i se seleni. Mātou te talia lava ma le nganga whafta i teli. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo wa, nailo le na te talia. Tātou talo sia ia,
Ia tātou osi taulanga whātasi e ala I lo o tau a au whawai. Whātasi ma sa mātou ngā luenga whātau wa. A wāle wha moe moe mo le whi au matala leia le tua. Ia soifua ma ia manuia. Tebolo watile ua toi tasira minuto na afale le tu la lima le tu tu fa wa Blue TV ba sure proclam le tu te yae ma le mruia fai volo tatu wa tu le levanga o le afiafi ya toi fa talo fa tu fa pe o le fa e ma wa mai ya le tatu tu tu pa fa a o la lautara e po na fu a fa e le free wifi le McDonald's e te eva mai ia fa pe a ka le ai ko ko wala kere o ke ai a i tau ma fa pe tanga po la le me la aka ma ka ri ko ran ka va e ro le makua enjoy le free wifi la tobi o yo le fa te yetu ia te auto uma o lo o nau e mo mo ta il tato po o nei vai ngala na sa ye po le so to nai ai fa fetai ia o le anga fia fo o e fo isa fa swa va ma tu langa fo ile na fi sa ia sa maua le nganga fia e mio fa tasi ai o se taimi o le nei vai aso sa so ta ia tu ile a fionga te fono o le fa supporters le to fa vai malo a yopu ma se la to lau ia o te lo se taimi o le nei vai aso o lo ngā lulu e nisi o vaenga ile ai me se fo o le tu fa tasinga ma so ta inga fo ia wale ma le tu fo o le isi tatu cases fo ia o le tu le New Zealand ia ai si mai ale le si atoanga o le latu fufuanga ia ona mo fo ile o le avanoa e tala mai a aurunga I tatu porkalame ia e momoli ma to se matu palpala wa pa I o le atu mai na afio atu le na afi ia ma se io to fonga fo ile ma au matu langa fo I awale fa anga oina ma le fa ngaina o lo to wanga le lei ai o se sola vole le ia sola amo mai se tatu le sa mo le avanoa ma tala no il town le la ma le fonga te fono tato mai mo to ina tato wa aso fa na nei na taunu mai mana I tato fa sisilanga ia ona tato to mai fo ila ia le ina nisi fo yo vaenga tau o tato pokala me tato watu I tato updates o le famulianga mua o le atoanga o le fato sanga o le afine ia pole granddaughter ia fulisia ilangi tele Dallas Hiromichi tonu mai pea o falelima masiaro io falelima mo teri sala fai mese vo siaro I America ia o lo faanga ele uma mo o ele afine io mai isio nana le ia ini usila nei ia to yoti fulisia ilang tele to my lovely granddaughter fulisia ilang tele Dallas Hiromichi tonu mai pea in Texas, USA. O te vivi I mawhawhitai I le sua fo I ova. A wā e siri ese alo na mātango fie, ai mai se olo nā lo wha ua mawhai ai, o naulia mai e o ele pele, le nei aso e atoa I ai le wha o tausanga. O si ta I au mātua, matau mawhai e a o ia e iloa o la matau I le tua o kase māngai. Your birthday is just one reason to remind you how special and lovely you are. Even I'm not close by, I want you to know that you are living in my heart. Happy 4th birthday, my namesake princess. Whamanuia le tua, alo whaanga, mai lo nana mau ainga uma, I ni usila nei, ia, mai se foila, ia, o au nei, asiata ma le tau te iai, mo oe fo I le awhine, furisia I langi tele, Dallas Hiromichi tonu mai pea. Pe se piko Filipino or kenge lea. Ya ese foi le mana ia o le ngol te mai tai watu sa foi morona au le le. O le isi tatou wa so whanau.
Ia, o le aso whanau, o le atoanga, o le varusu ma le tasi tausanga mo le tina matua ia vaitupu to whaiono. Ia, from Vaiala, ia whapea foila, West Valley City, Utah. Lo whaanga mwhamurianga, ia, ma isio walo, ia Emma Jane Lawson, ia, ma le ainga, ia, ai meisi fo i o lau whanau, o lau whanau, ia ma great-grandchildren, ia Amerika, o Samoa, Ausitalia, New Zealand, ma so stafa o Kiropi. Momole toi foila, ia, ma momo o ngā lofa, ma whamurianga ma ia asiata, ma le prokalame o le tauta ia i la toanga o lo valu se furu ma le tasi tausanga i le so olo. Whaafitai, ma ua tala, tasi le nei prokalame matua e musu ai misi. Ia, mai moa mai e foi ma whaafonga. Ia, i tūlanga foi o tala o to mani me o lo tupu. Ia, isi tonu o si o tātou o te rua me se fo mātou ia o te ro nei mani se tafor ke lope. Whamuria le tua, whaafitai i tausanga i tele. Ia, ua ulia o ele tina matua. Valu se furu ma le tasi tausanga i le so. Ia, ma whaamanuia tuai ia, ia, ma whaamanuia tuai ia le prokalame nisi u ma foi. O lo o mawhai o na mai mo mai a o lo o atoa lo tō asa soifua i le so. Ia, alo whaanga ma whaamanuianga. Mai a te au nei ma le tātou prokalame o le tauta iai. Mo o tō malava. O le, o se au whaamaisenga le vatu. Ia, o lo whaanga fo i whaamaisenga i lunga le prokalame. Mo le tua a o le uso i April. Ma fitau i le mōr le vasori te nei la sufarai le ma le uso lea. O lai pisi e whailana whaatau e alu i Samoa. Ai, o se fans le tātou i o le matua le misi le nei prokalame le uso lea. Ia makua i kūle le alang ki pusa kele o lang whaakau e alu i Samoa le maliwa si on tua. Ia, e pu ele mahata matulanga. Mo le tuaila mo ngā lofa. Ia, le sasen mai in loving memory of mga fitau wola. Le tina matua mga fitau wola, Timoteo, Soalo, Taatiti, Faumuina, Masua. Ioi. Ia, mai fio ango ni yafu. Ia, o Papa, Puleia, o Samaunga. Ia, tawai atu i suafa o loo i le tina matua. Ia, talo fai. Ia, whaamisele ngango le tua. Me se fo o peau whaamawai o loo i Samoa. Pa i o ainga, me se fo paolo mangafa. O lo whaanga e amunatu ia siata. Ma le prokalame o le tauta iae. Ia, manu ia lau malanga o le tina. Ia, marisi a fo i o whea ngai le nei taimi. Ma mafitianga o le malanga le maliu maleoti. I whaanoa noanga o a umatulanga. Ia, ave i le atua. O le autu o le mātou lotu o fiafia na nafi. Ia e whaalangolango atu. Ia Yesu. Ioi, ia ave lau avenga. Ioi, e mā ia te ia. Ia o tātou wamola nā mo ma mea malava. Ia, o anti ngā ma whainga tāwho o whea ngai ma le soifuanga nei taimi. Whaanoa noanga. Ia o nisi fo o ngase. Po ia whaamanu i o whanga. Ia le tino. Tātou ave i le tua. Ioi, e le ia seisi fo mai. Pe ia o lau tala na whaiana nafi. O le mea e le o ia i le vaia le CT scan al whale mai ma lato X-ray ma lato a matulanga. Wa ia kulanga whapenga e fiu le specialist e kau read po le akongu le mele e kau pongisa mai i le ata fui le le wha ata le wau mai po le CT scan. E i kai mea kau make i fui fo mai. Yes, do you agree? Lau e i kai mea kau make i fo mai. E le shua po se tuma, e le shua po se mass, e le shua po se alava po se tulong. A o le alofa o le tua ma fo mai sili nga. E makua leanga fo ina pauana o le fo mai e nga kei loa kongulang kanga fai. O le mafuanga le na e ala yona make sense. Leo o ai fo mai Dr. Poko a piko ia kamai po ai ale brain surgeon bo a manga ko inga e le kai se lau pasenge songa sila fia. Yes. E le se lau pasenge. Why? Le anga ngake le i creating ar kangaka. Ngake le i faya. E le o sanga mea ko kingo la. E le o ianga is not the maker. Vai la oi. A le anga lau Ford Ranger. E ke fiu e ke alu i mechanic fo inga e aka mai general so se mechanic. E ke fo i mai ya.
e ke fo'i mai ai ke le o satisfy ai ia le mea le kau whanonga kaka ma fua sia le anga he was not the maker or the creator e le i whai ai ka ankara ngare Ford Ranger a whai wha lau ka avale o le Mercedes Benz i a BMW o le a ngā kua inga Ferrari e le whaapea apa o mai longa ai adula ia se any other mechanic ke alu iai iyo e ke ave sa o e alu ave e ave a i le vaenga ngala ko whai ar ka avale pau fo ina o tangata na ona vatua palalasi malako scan loa akua ale nga fo nga vakua test lo le ya le maker lo le mai fo mai o le mai e se sel ta mai ta ile tele na tta boss fa le ia wala nga isi ka vale vaku e ke la ko fiu esu ai ke la ko vaku le ai vaku e maua ko ngua e ke la ko maua le maker e maua tonu le tangata le fa ia ka vale fa mai o ka vale oi mafua o nga faima pe le palengi pa wai wa uma palai o piko e faisi ma forga ka le keling sa fa ya le wa ke wa kilo mai ko ro fa mai ai va o ke pai o le winga la tala o e ma o kako e ai le nga faia kako o le akua tulo pauala fo inga or kangaka I oi na pauale na le tangata na te sila fia le leilava so onga o ponga ivi o so onga o ala koko o waua o mea malava e na te iloa faitau papa ano o lotino ma lotino ma fua isea le anga o ianga faia o ianga faia oi me langa awe ke ika pe ela ko fai mai fo mai a kipi ka oko e kipi wana nga ia e si fo mai nga ma ko sak pa ikia ya songa kama nga o ke mingo i fare mai ika ya ma ko sak fia kama nga nga siaki a ke vai kama ku karinga pengi earphone fo nga ane uma kwa vai fo ile nga so kwa vai fo ile ngi fo mai siaki ke vai o lungo kingi po ke vai a nga fa sanga me mark maro fa ko ai e ase mai a kipi ka oko ka oko fo ekipi isso orga ka olla se tokta lai olla se tokta lai maka kikit I onga fo ia so eso ile le ia le tokta I lungo le ofu ia sa su ile o nge yonga po wa saule sky fo le wa ile lau name tag fo ile le a bisi a wasonga makua lo lumi le tokta I lungo le ofu ai o ele tokta e kau furuka nga me risk tu lo le tele o fa le a sa o lo ma fo lo winga lo ke fa ya ko ona e maua le point lo tu fa ya tu pa war fo ma isili nga o le nga fa ya oe ma wai e nga ke lo le ya tali lo fa fita uli ma lo fa fika uli me vilanga a o nga ka wile mai wo karango ile me ka ko me e ko ilo le ni si ala ngai ta ua fo ile me fo ile a ke vai mai la ia ka ko la ka ma fo ile le wo fiu e su ele ma ave le fofo le ai se avakur fare mai wa nga scan fo mai kara fo mai sorry makua kili are ile le se me ore ia por ka mai ka ile fiu e vai I one thing lenga sa ia lo te tara no to mea fo ia na tatou I mai lenga fiu e kau fai ele ai lava a me se la pe kau kere kau li fala I mo mai kanga ka manga ai la va ai a kua la aho la maliu la ya mareola wo o I ko mai o fo mai lau fa ko sanga push Hiep. Ini ai. O ito oruke kana ngoa le ai se mea. Ai te lona la utala. E le kai mau ai fo mai doctors fo ngale nurse ma midwife. E se mau ai e midwife le kali or kamanga. Ko ki silfia sa mo fo mai ke ngala ko mau war kali or kamanga. O le fa mau. O kaula se o fa ko sanga. Yes, o fa to sanga. E fiu ngai midwife ke vai saule mi saule midwife ke vai push
suppose makua isi singa le for the midwife so I have no idea what's going on. I don't know. Please try and calm down. Calm down. Stop screaming. Please. Va pengare pen ka midwife. Ka mamai. Avakuro la kamale avakuro I rumor fa ko sanga sa mo. Lo makua voi le e ula kipi. Ya kuku mai keinge, kuku mai fela ngaudu, kuku mai keinge. Anga fa solo ale di mo le lo makua. Oi. Ele ai ele o fa lava pepe o le ai usa o le lo wa kangwa kamanga. Lenga o kanga kalai lai ma extra bonus nga o le le inspired fo ile lo lai lo le kangwa la ki nga inga ke nge sonka lu e soro fu le ai sa le ka okor kanga nga lu fa mai mar fa ko sanga yeso so mai ya le ma ya ongo ya ma ele ya nga lu mai mar fa ko sanga kadia o fe makua mai ele mai oi fafo ia wa maka nga mau ka mai ia wa maka nga mau oi fafo fa mole matu teni oi fafo o ilon to lua ai me se la pe fa pe fu e kau por va ayer fa cosa o ision to lua talo ia le ala e pisi soro mai au ka fa mai le more la ngungu o le meolea o le lauki mai kalo fai si kama kalo fai ia vai anu mo fafo se mo vala o ke sau a makaronga wa eser tong ia kama ka inga o le fa alua se la wele ngo ka ngofio mai kanga fa pe o le fa alua se la wele ngo ka ngofio mai kanga fa penge e le sawa se pepero ia ala wai fafo ro wa inga ia kau kara sa mai lu ia nga fa nga kai nga sila fa ikala ya o nga ko ki sila fia io le to nga va nga la na e le fa nga fo le extra bonus nga e pe e va valora nga o ka ko nga kai so nga a fe nga matal ta to programa o fetu ai le io mai waki ka ko ke le vai le waki dia sa ka ur kai mi maka o le la o mea na fai le atua a soriaka e fie lolo ko inga mono makua kasu lua wala ulonga kari ale kui fafo pole ka uma yo le me nga wo yai fa mai o re wo kulo waka me na ta soriata mai o fenga falala ile la ilo waka fa mai le ayo kero ilo kuso waka ro ke ku mai ke moi ya o ina sa wo puna o soriata lo no winga waka fu lua o fai ka ele maua la ke le ngai nurse e to mai fa ona po nei mangai doctor ai ke le ai nga maua ka ma fo i ia wala vai nga se da ku ka ye ya la ku ye nga ru ka ko update Oliver nei o matua pisi lava tamatuai suli fo i mafeo i o le aonga a vele le kolisi mau o lunga i a vele ile fa mana tuina o le la tu se lau tu sanga ele vai aso le nei ma le vai aso fou o le afia ngai ai ma le sauninga fa pito mai lava le tasi va lua fa se io o mai le tasi i le lua afia lua se furu le fa ai kuku mai lo mau popo ua kau le mo o mia le kelo le po o kai mingi tau si sila mai ai ia ni sinau tato wata ia o ila tau o suli o tama ma teine tuai o kolisi o aveli le ki o fiu suele si kanga kapuru le u kupe mai le u siaki mai al talo fatu nei nisi fo uso ia le tau fa ilo ina fo ia palauli iti ia nisi fo lo te va vai tuai si uso ia tautua io e por via ma to tele sa fatino le la tu sa vali amata mai lava le vai aso le sisinga fu ar fa mana tuino le tatu wono suma lo tu sanga le sa tau la mo mai mamua awina mai le fionga le minister o fa fa minister nga luenga te tele lo tatu utino ia le tofa ia olo a foa fiti va aile ko sisi de mai ia le sunga fa fenga ia kili kamesa ia sui fo io le tatu utino nei New Zealand ia ma to tele a ni so ilato ia mai lava i tau sanga ese lava
whaafetai o te le i maua e o me le fiafile le au te ilo le a mau stato o totonga ma fiso ta inga fo isa moa nisi o lātou purkalami. Ma o te fia i loa ma te rofo i te fia sira fia. Po o hai se tangata matua. Po o hai se tangata matua ai fia fo i ni o na tausanga. O soi fua mai lava. Ai po o ko iei fo i se si o kausanga lea. Ai longa. Oh. Riru wai kausanga. E walanga a fai se lau kausanga a vele. E li fa pe fuira ka kaunga se lau kausanga o ka walanga i re ia engi pepe ia a vele kaiminga. Au te loa a fai o soi fua mai le ai. Mautino. A walanga i te tau a pe o lai se lau se furu valu se sir kaiminga ia. Tātou maua se taimi fa pe o lai onga ia vele. Ui o lea. Ia fa fitai ia i latou. Sa ina. Ia lenga su o le taitai au. I lea fo i kolisi. Ioi. Tala noa ia a vele e le o se ioi, e le o se maafaafuagalu e lē tausū la e lē taulā e ia le paaina ma le maʻosofia e talanoa ia ia a vele o se aʻoga uailoga ioi o se aʻoga uailoga taʻaloga o aʻoaʻoga o aʻuma foʻi tulaga tele foʻi toa o lenei atunuu e le gata o taʻaloga i le manu Samoa o taʻaloga i faipeleega o afeleti o aʻuma lava siʻisiʻi ua mea mamafa ia o tulaga i taʻitaʻi faalemālō lea na tou te silasila atu ia tele o le migiska io ma nisi foʻi o taʻitaʻi ua mavae atu le mautausaga e fia sa fananau mai ma outou ina ia i le kolisi maualuga i avele io ia auae fako a tatou oi upu ona taimi e walaga o la tele e pepese mai loa le aʻoga le ia latou fatuga tama o le puatou nofo ia alualu faaupopo i lo matamaʻitaʻi tama ma taine o le puatou nofo io tama o le lau maalili ia e ese foʻi le matautia o talaaga e maise foʻi o aʻoaʻoga o faiga a ka faalogologo foʻi le gofo kumau lakou ia o ka fiolai tele tagata ioe e ese a latou tala foʻi lele e malae filogia lagona o lea nofoaga ia o le aʻoga e loto gatasi foʻi ma tulaga faapena ui o lea congratulations atoaga o le se lau tausaga ia o se autoina foʻi le fioga le ololii e fapulaʻi semi tasi lea aatalofa atu ai la me se foʻi suga pasta tagaloa sefo faatupu sefo honorable ia le suga le faipule aniuava me se foʻi se autoina talotiki a misi aʻu le fioga le taʻitaʻifono a le akopa i nei aukilani le tofā le matua o le faletua masaga fata reu pena kasi le gai urupoo ma kua le iloga po le akogu le saʻo atalofa atu ai fata reu pena ae maise foʻi o le tou laulau toʻatele le au akopa suga foʻi a palii lafulafu peo ma nisi a o loo matou suga avani a toloa ia ma le toʻatele o sia upule foʻi o sia matou pule ia silafia o le kama faavae a le aʻoga a aveli ioe o le fioga i le gafatasi tasiva i vafā avae le fioga le gafatasi ia fuimono anae mate nanae o le aʻoga lea na uluaʻi aʻoga ai aveli ioe ae ona ua tuli ma le aʻoga mafuaaga na alu ai loa faamahe ai kolisi ou te lē taʻua atua le mea na tuli ai ma le aʻoga te loa ai leʻi tulia o ni fusuaga e ia le talitonuga ua ai se mea ai e system ia pilo foi a mosi nga vangoa i kango foi liu ko i lau pune e ia le talitonuga i le oni fusuaga po oni tulaga tau le ula vale raga o le tama o le filemu ia aia atonu foʻi ua sesē se mea ai e sisi foʻi tamaiti aʻo inā foʻi taimi ia ae e le afaina lea ia o le toʻatele foʻi iā o tatou ia o suli ma e tagata na aʻoga foʻi ia ua le maua le toʻatele ia e faafetai ia le nisi foʻi o pule aʻoga sa latou matamaia lenei aʻoga ia the late seiuli Paul Warwick me nai avele
ia whaasolosolo atu ai fo ia le vau ia o ai fo a inga io e nai nisi na luma mai ai to tele ai la tu atu ma le nga pule o nga fo ia sai ai fo ile na vai tau fa taro fa to ila ile i vai nga fo i o se lo tu sanga a se o tatu wa o nga ia veli so ki kiro ko ka kire ki o misi ki o se vai tatu tele i watule ile tatu wa malolonga o le tausala online na si o mātou wa yes le Pacific Art Festival le whaia na i Hawaii o Kafiolai maka ukia tūlanga o whaalele ngā fulu o le tātou watunu a me se fo i o uso atua o i mātou motu o le Pasifika whaaftai fo i a Amerika Samoa la tūta penanga peitai e se le mātanga o fia o le saunoanga ia ale fionga fo i le whaurulunga o le matanga ruenga o a onga re ngata i leoro au wai e tuai fo i le tātou minister o a onga ia o le tamo o le ala taua ioe ia whapea fo i la i la tau fo i au waa ma le lato au malanga le au whawhifia ia o nisi fo i o tamali i Samoa la vaia peila o le songa ia sieru wangalo ia kia urmaka i o rau kama peia o kausa ia urmaka i o koinga ia e o fo i tūlanga o whaalinga tatau o vaenga o tanga tatau me umala whapena kusa o le art festival lea o le tama lea tei whaatusa i le tāla mea sina fo i le sa whaia kako i Samoa te tala ai uma mea sina atu nuu ma tūlanga whapena ia whaaftai tātou lupe whaalele whaaftai tele lava ona o le a me se fo i o Amerika Samoa langa o le tātou purkalambele nei e tele woma paanga Amerika Samoa a me se fo i Hawaii i nai i tātou tama whanau o Samoa whaafkai. Se pe lau o fiso lau o kolo e ala e tasi a tātou le maunga iolo. E uso a le motu i salaia, o le motu sa i manua, o le motu i polu, ma le motu tele i salafai. Ia vai atu fo i o tātou motu la haiti a manono ma porima. E kasi umakako. O le tausala online lea e whatau nua si o mātou kare se mektutisi pito uta i le aso for radio le vai aso le nei. Ia tautuanga ma suli ma fio i foi ia paolo mangafa foi ma e foi ia e tau o ngafa ile nu o sa tupaitia ia ele ai ko ngungi sia kalesia ia o le kalesia fa vai la vale di tono le fio anga sa tupaitia ato o le metis ia o le pito nu la yuta o mankua i pi ko ukai ia vai ngam sa tufia o le kalesia la pito nu uta le fa tonu ina la tu sala online i le aso for ile nei tongi sa ma ia o to fa fai fausiei no se malu malu sa te po ifo ia mo le pitonu uta ta totu malo longa pupu wa fo i mai lo a ko me i ka ko kala ko Tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pēra tātu whapatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli, pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app.
o lo avano fo i direct transfer ti posi sa wailo tupe le tato account ma fa tino la foi no tupe fa moni lungo le telefoni ai nga fa bitoa I oi fa sauni lo te mi mau tupe o tonga tale pensini ai fa ngale tato Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe fa moli o lo avano fo i tato ofisa i o Tara o Tahu Humba Mangele po tato la silia ma le fitu se fulo fa sopori ai New Zealand mo disa fam talanga bala aule o Barcelau o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa bar fa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, O le we au le have held toe on to our traditions, te ina uru passing fau them on to our next pe o te sa generations ina le fala e pe o whaiva o poula. and to our future leaders. O te le toe au It's whanga our ina fo i le nature ni to uloa. serve that Pe defines o te us. toe pāpau ina The whātupe pride in o our muli o culture taura that whonga unites malona us. whalalaka. Au It wāu is sa etched Samoa, deep into our DNA. mai lava i le We mata stay whanua, connected to our se ia pā roots ia si and to each whanua. other. Po le tolo Even tolo na when we are fōfō sele oceans ai le la. apart. Where Se do ia we go pā from ia here? le pito whanua o Only le the vai future na knows, usali. but we'll be there. A wā o Journey mai a together o na with nature papae self. o na tupua ma o na papa whasau tu lo ia Samoa. Ai whatalofa ma whawhelo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō ma au mea mai ai meise a inga uma i Samoa ma atu nuu i whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta i satu paitea nei. Pa ia lava lea i le su Samoa le oi ia tavu i mga su. Whapea fo i tapa au. Malu tapa au le whano whapea le ala taua. Aua tasi nei le fina ngalo le mtanga ruenga me tutisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu malu fau. A wata po inga masau dinga uma i lo tātou tua. Ua silia nei ma le fast food tau sanga o le malu malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whale lei. E le ngata i lea. O a fianga i le tau. Pe a whai e ma mawhati munga. E lo fia ai le lau whanua nei le ele i le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e auto vaa mai i to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga i le nei ka le sia. Se i whatino se tau sala online mo le nei wha moi moi. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia foi ala tele vavave, whaateko no losi i nei o po. E sa ili ai ma whaatino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango whaatasi o lana whanau. Mo so se wha moe moe o le au ma le tala le o tātou tua. Ai mātou te whaatai fo lau ma whaalolo ma au. Ne i o ia lo whalita ma lo tau apisa. Whainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tūtū pito vāo ma mātou tālia lupe o mau i sau whina ngalo fuote eifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo i le ala. La so wa au ma fola, ma so ma au e ala i se seleni. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai tele. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo a nailo le na te talia. Tātou talo sia ia, ia tātou osi taulanga whātasi, e ala i lo o tau a awha ai. Whātasi masa mātou ngā ruenga whātau wa. A wāle wha moe moe, mo le whi au matala leia le atua. Ia soifua me ia maria.
Te mera wati lea ua tātonu lava le itu la e lima e le tautua le tātou Blue TV a maisa proklame o le taute iae o le ua tāle lima ya mantou ni usila a ua tāle ono i si o tātou watunuu i Samoa. Toi titi a on mawale o le tātou wavanoa e fso ta ia i fo i ma tātou malo masani ia o kaku kama masangi fo o le nei e fiafi. I lunga o le tātou purkalami, tātou po o mai Samoa, ia e mai se foi. Ia o le tātou fele mai Australia. Ioi, o nei tamari i foi. Ia, o masania i lunga o le tātou purkalami. Ia, na o nei vaenga ia tau fia whaale leia. Ia, o na join mai lo lea, wale tātou. Ai, o vaenga o le whasoa. O le a matatu ai i nei talatalanga ia au whaatali eile o le toe fisota inga ma Samoa. I le mata upo o lo lau walunga mai si o tātou watunu i Samoa o awhi ai ia le fionga le li whaipule o sanganga mua malona wharetua. Tu langa fo i o lea ua sila mio ma sila whaafonga i le atunu. Samoa le avanoa finally mai taimi fo i o tau mawhai atu mai lava le lava yaso ia le tātou timi Samoa, finally wa maua ia se avanoa e fisota ia tua i le awauli ana nei. I le fionga le li whaipule, ia, e le toi tau whaeloina le suafa le li whaipule leo ti talanoa toi le fionga alo au, fionga toi tau whanua le mali etoa. Maua le avanoa ma te whaasoa ia na nei mo sina taimi. Ona o lo o tuatuangia i tūlanga foi e awhia ai le whaafitauri le valea. Ia ili tula fono mana inisio vaenga o lo tau wha mautuina. Ia, o le alana mai le vatu le finangalo le whanonga fo i o le tātou purkalame. Ia ufa ali mai fo i le finangalo le fionga le li i whaipule. Ia, e na te talia se whaatalitala noanga. Ia, ai se i toe fiso tai se i maea ia nei vaenga o lo o palifia ngai le nei taimi. Ia, me se fo i o vaenga whaatinoina tau walatu le mata upu no lau i tula fono. E ona longo mai la ia lea i se taimi lava po se aso le neiva yaso. E na ia wha mautu se maa wha talitala noanga. E lungo le tātou pokalame o le tau te iai. Ai, o le vaenga wa umanatu e fia whasoa atu ai au tali ai le au so mai Samoa. O te fia whasoa atu au i le tua patatua. O le whasoa ale fionga le whaipule ma siona whale tua. Le sa whatau nuu, sa whatau taia mai le vai aso na te nei. Peia o le aso, ale o le aso wharedo le aso tona ia. Le sa awina mai ai lunga o le media fo i lea ale HRPP. Ia, au te leiloa iai lau whaitau ma lau matau watu Samoa. A o le melenga na ova ai na washea mai ele tangata. Whaisi o pisi le aso ko ngai. Ai sa ye le sama ngata tau mala so fa na usa o ye e tau lunga le fa moe le sa fel fundraising. Ai no share mai se tangata ia te au na o manatu le o fa longo le ngore matou tiu te familia le e te tau na se i fa longo po le ale tu langa ile fa to fa la ingal fai pule mission fal tua. O ke li rope ngai mai ka wa ku e alu fa karngonga. Ai e mo e ku e ai o so e le urupo o foi le. Tu loa. O ko mai ka wok Samoa. E alu fa tartar no. E wo ku lo fia alu le po le sa ia le po re ko si fia fai pule faleka. Faleka tolu. Ai wo fia ku lunga alu ku lo por faleka wo po le alva na yo so e ngalo ia o la live le me o la mo wer camera. Ngai ngongo e ku. E fa ia tu la utala. Se uma ko foi mela ia le mata upu le langa ai o le no maua ia na ikilipi ia na oto mai se tangata ia te o le ngalu lungo se kasi o porkalame foi le ale si foi fa ko inga foi le pa wale o me la fai ia te le na lu i lungo porkalame le mata uma fai loa ia li mongi e makua sa manala le maka upu le lea ya afia ile fionga le faipule o sanganga mua tu lou le soa faloau walu makua sa mala o ina ta mai ia te kalo sia
Ai le o ngi faukuanga lea kangaka. Nga mafua ai. Nga vave fai le sau ngā alo au ilunga ole media lea le HRPP. Iyo talo sia. Langa to be honest. E malama le tūlanga o le whakuakuai ngā whaise whinga ngā lolo au malong. E malama ngā mea. Iyo it's understandable. Le winga o lau tala. Wana tau mawhai atu mātou. Sa mau hoi whawhatala i le aso na tupu le aso le sa whatara noa mai le ainga le na afia. Sa mau ai fo le mātou informations. Na te ena fo se whatala tala noanga male observer. Na tau mawhai fo le observer le taimi le aso le na ele o talia mai fo le telefoni le whaipule. So, to me, o media umala around the area le taimi le nai Samoa. Sa whainga kaanga mawangi ala tau so tanga na i le whionga le whaipule. Ia ona o le tūlanga si kaua aongi mangaku o mea wakukupu. Ai pei kai o whake i umar ko akele. Ia tea. I le oso whafua se i mai o le press release le oso mai. Ai le oso mai la i tūlanga o se media fo i le ia, media ko inga lau tau si rafia. Media le skala inga fo i le. Nai tau TV Tasi, TV Lua, o le Samoa Observer, ia, Talamua, o hau maa, you name it. Malea ngongwa yo ngā o media e whakasa, ia, so se media o le entertainment, television le whionga ia sunga ngana sa vea, me se fo le whionga ia le lua me sene. Manisi a media, pe fo le whionga le rumaya vea maina. Ele i oso mai la i rungo kamanga, ai oso mai lo i rungo le HRPP platform. O le wingo la ufa matalanga. Kalosia. O se whaako whala inga kakaunga a mai le whinga ngalolo au. Masionga wharekua. This is our time me o e whaieli me lea. Ai le onga o se whauwhaunga po o se kaukulei. A se kangaka. O le fo i parapala lima ma o le aia afia. Ma kele ai le maukala ringi kaimi. Mantualanga iaile. E iaile me o rekala fo ile le e pe suma lie ai via. Kulo. E iaile tu ai ngala ngona whape na e pei onga o laia afia ngaia. Kulo. E tau mawhai fo ilai suengi anga au kau fo ingale e kau suengi si e kau whapea ia whapea kua impei o le mele kua ia fo ngaia. Na te iaile ua halu e kau vave le whainga o le ikulea. Ua le whaatali tali. Ua le whaakarikari. Se ia tatala mai le whai koko o le whionga e alo au masiong wharkua. Kakala mai ia media ia e kau mawhai ak. Ai kusa ia hau molo utari tonunga. E atangia mai. E iaile ka ngaka nga kule ia. Kulo. Ia. E tati tau le whai atulanga e moa ele. O le alanga me o le whesiri. O le whesiri kasia. O le alanga me whai fua i le maoka o lo au e alainga. I taimi o lea e a. O tau mo mai sa mo le wingo la utala le fai atu. A ye se me ka le ngo fa fikaia kulo vai le pinge le la utala le no fa tu sa mo mai tau mai. Le anga e o kanga kange i le ka mo fai fa porokiki mo issue. O le tanga te tonu mai le alo foi sa ukala o le ala le pule li mongi. O le kanga ka le e ngau wa ye fa porokiki uma e ui ai me le ka kaunga porokiki e tau ma fai ale nei tangata e koso fa porokiki mea. On mafuanga nga le ngari fo sori for fa lo au kulowa. Tulo. O ana fo i fa sala longa ia so nga fai fa mai tulo to tau fanua o le fionga ia lo au ke le alea. Ya ta ilo i ta o atu ile a fionga i fale ula. Ai ilo tali tununga ia la ta o toa me na le nu ui ai. Io e se alo au ya tulo fo ia ke le ono fo ia ni taimi. A o le la ka uma fai e koso mai. Inga ia afia ile ngu ule melea. Ma afia ile porkiki. Ai se meu ke fa ai. E sa o le leia le fale mua ka ko mua e sa o le leia le fale. Sa o le leile fale. La sa fai mai ai le press release. O tou fa fonga la sa mo ila utala mala utau manuo le ke manguo kwai i le kau fai o ngai ka ngaka fai pule le fale ka kolu. E fa porkiki uma me uma. Mafu anga ngai le alu fai mai sanga press release ia na me e fai le kupu ia. Ele alu fai mai longa fale.
E musu e fai mai longa fale wano inga e maua inga mele ngofo i ma Samuelu mo le mau Samuelu e maua inga ma mele ngala he vai ai alu fai mai kai pekesa onga inga ia ngongo uma ma fau o sapota sa HRPP o le me fa HRPP mele no that's wrong o le tūlanga le nau mana tu amata mai i vaenga le au tali ia le tatu tu so ta inga mana yuso i Samoa o le issue wa ia le mori mau Samuelu i le laveo ku au ma le ave ka avale o le lengrusa o le issue nga e ka pingi mai ai o ia li mongi lo fale le ai lava ma se mea ke au mai ai fuai pe ke sa lenga i le fa yaku kuila epa e le fa yaku fongo koe le sui kai kai le fa yaku umar paki ioe a mea o se mea fa porkiki le mea nga vai vela o fa ko fala inga alo au kulo ngai fai mai ai longa moka le ale wingo le na mea o le ata ngia nga au fa ele a fua kai pe ke sa ilingi mea fa porkiki this is a personal matter ai nga maua mai lolo fa ko foi ole atu ai le tulo lango upu o nga no so uma le ka ke fa fa ele vale le atu ele e sila fia ele ko vai fa hari mai ya le oso ai mau camera e fa hari kingo mai ya le tangata le behind le ke le ngi mea yes e te fiua e ke lafi e matuai loa kingo lava o ya le ke lafi ku o ngi mea awale nei la utala. This is just me personally lo ke fa soa ku uia ele nga tau le porkala me au te fa soa tu fa matai ia kia nga o fa ya ku fa pea fa matawa wale ioe kalosia leo ke fa ko kalosia o le finga ngalo mongi le o le fionga ko ka ufa ngua ma siong farkua o le kaimi le o la ua ilungo o media ia ai tarusia ai a fai le ai longo winga e ka kale ngaro makwa nga saulo osolo or kaimile punga lo ilunga ara si tau wa o le o la wele tu la fono le taupu o ko mo la we tu la fono le taupu mana tu fo e ma fuanga ka ko pisa umi kulo ile mele vai kele e ma fuanga ko pisa umi le la ver kamale vai kele leanga o le ele o kula fono le ka upura mana tu mai foi ele o le hit and run le kau ke amaka i maka upule o i kula fongo o le waka ko amaka i le defamation o le defamation o le fale anganga e kulo fo me o fale anga se ma to lima le o fale anga leo mana tua mai langa o le focus nga o le mele o le ala e kamile ia limongi ele ma se mea o kupuai o le ala nga le te fatu ele o kele fa kuskusa kele case le lua le anga a fua mai fa fetai le malo o kele lopo o le malo le sa failong kiuke kulo a fai ke maua le porkalame ngai ko lo pulo ye ki o ko nga le mo mia o ele nga e fai le tulo man tu fo ele o proven guilty unless it declare mayor court o kele o fai kula no ele o guilty ya le fionga ya lo au ma sona fretua no ai fa o le meanga ka ko la fo pe il fa masingonga a le winga o la utala leanga o le kau ke kala ngoi mo kiuke maro vala a winga le leo si malo le malo le whoever whatever is your name o ke le lopo ai tulo fa fekai le fainga o lo kiuke a avaku ro se complain react ilungor complain mauanga i fa mau ngai o fai ai press law charges a o le mea muli ia o le fa maungia ma le fa maungia ka kia o le fa msionga e ai se mea kau ke vevesi e fu io a o le mele ala inga le malo lo re kapisa aku le anga o le saule mori mau Samuel ai makua poloka ka iro fu poloka nga voile sa poloka sa kapuala le awala kua i poloka ai koe whaahu uma whaapea. Ku so lenga sau whaapea ngere au ala le mori mau. Poloka ai koe manga koe whaahu whaapea. La ngā lea lai ngā. Ngā oso ai roi kua maua mailo ngā kare i le press release lea. Ta siale mea nao o ilo uloto. Ka lo whai. Ta lo whai la atau ma whai fo i le nei tangata. E politicize ako. Ma whaaporo kiki le mata upule nei. O wawai e tunga. Se fa tula utala lea o va vai tunga
So le o ala ngai o kele loa ia ile ngai po le media le nei le HRPP po le alava. Ia po le me fo o i tu manisi media fa mai nisi a tonu fo lai au mai lunga le observer manisi o ala fa sala lau. Now let me say this clear. E ko alua kangaka ka ilo ingisi. E ko alua kangaka e fa alongo pea yo karinga e pisa le upulo le su. Langa le fo wa vai tunga. Wa nganga mai kuskusinga le vai ngai. Fa mai o lo i se fina ngalo le fionga i toe tau whanua ia lo au. Ia se mai asu esu e ngau mea ngai. Ma e ongo whaasanga mai se su a ngai i le media le nga mua wakua i lunga. Talo fai. Talo fai le nei upu. O tau ia le au pepese ma le au whaku pese. Ma ngai ska ko pese founga ai whaku me le su. Ia. Ia. Kako kama whaku pese. Ioi, pene huro ma le vaenga, sa ia ma ukou ia, tupu, le au pepese o karu fou ngei, ma le, ma hai foi ai pingi, mais kako pese fa upu me o su. Ia, pingi mai umar fa me ia e sau su. Angu sa le ngei upu, ua se kai kalinga le ngei kau fa fefe, limongi. Malau ka bauru po o ngare wa o lua ngā leke rua kapisa. Malua nau e whainei me o su. Ia, wa ai o rua i umai ua rua leo ingi su sa o whamasingonga ai ke ua rua o i me o su ia whai maka anga waku whafonga le tunu. Ia, wa whai le nā upu malua tau whai, malua whamatau le tunu. Ngā le leua e a su, leua e su, su. Kuloru le akungu. Ngā ora susu le me maua le me lea. Turo. O le ale ilo tau manatu. O le alo tau manatu. Ko ke kau mawhai ali e tinei ale matou. O le matou ngā luenga. O le a lava le news e kupu. O mākou o le fale fai news. Turo. O mākou o le fale fai news. Nā le winga. O se ngangana whawhai ngofie. O hā me kukupu. E respond ai. Mana tua mai foi se fa kur karalia. Ma ko ke le yo onga ongi fusu anga fa aloko i fale. Tulo. Leilanga ale leilo ma fau e leilo fa alongo. Ai ale anga lo ma fau. E pe lo fa alongo. Ki nga ola ki ria lo fa alongo. Ai pe au ka dinga va kur fa fonga le tunu. I'm talking to these people. Kanga kai e fau mai nga ole su la kwa. O lo fa mai wa ma ko fa le anga ia. Tulo le fionga le toto. Since when? O anga whenga mako whale, o anga whenga o whale anga ngā i le whionga i aloa. O whea le vahenga o le mako news e whale anga i fua. E ko ke le kai ko malama pe ingi mako so kanga. Ia le ufak whapenga. O e le te fie te complain ma e ngongo. You have no idea. Ai longa ke kau i aloa. Ai longa ke kau i malama. Ia. Ai longa ke kau iai. Ai makua e le si la fia o mako foi. Mana mako ofisa whaasara lau pe ingi mako so kanga i kanga kaia. You have no idea. A ore mako ngā luenga na mana mato tau tinonga. Ore mako rea ngā luenga. O angi me kukupu. It's worth news. Now, let me ask you. Ole mumu o le fale, ma le susunguinga o le fale, ma le kalali o le fale tuloua na i tua asina sina ma le feoi o le tala lei, pe a ile teimi e tau o watu le ngana tu sa o tulou lau whaafongaanga, e whaafaingo fie. O le ala le kou mai kau mai. O le mu o le fale, it's not worth a news. Sorry. O le mu ma le susunguinga o le fale o le ainga, e ola o kouri poki mai le simu le nga mu mai fea. E le simu mai rua mu. Pea o pia e se me orka ulanga lenga ile si mu a le mula nga pe se mu fo ile longi wa erkisi. Oi. E mula nga ele se ku ia nga ole fie li poki mai. Ai a olo ile mu o le ka masaro miangi nga mo musule ai a o e li poki e ko fo me orka faleanga. Oh my good boy. Oh, what a O tau maua mai. Ia, ono le ua ready se vai ngai rungo sum. Ai le kai ya umare vai ngai ngo fia rua tuai. Il fai pulele ku lo ua fleka ko.
Wa le menga le wo kupu le wo ko au mai man ele se afaina ele afaina le. Mai le o kai kai ya ka umingo I ke isi ya le ngila le Blue TV nga mea. Tu know wa. Le o kai kai ka umingo ye le Blue TV. Ai me se fo yo por kalami al tau te ya e marka nga ka le ka ukala. Lau tala mo ya. Keep coming. Keep coming. Keep coming baby. Ya. A foi lo ke fek. O me pi o matou. Awa ko ke popole e koe ka uma ya o ko. E vai lai on mai le live ale fionga tau fanua ma siona falitua lai fa makala mai le la ua side o le story. Le ua uma na fonga mai mo le tunu u le side le si vaenga asi tama mana yon to fa fine ma si ona alo na afia o le la kutala le na. Ai emmo e ro ma le urupo ai vai me fai ele akua. Le yo me fai ele atua e fa alia. Le anga there's always a person behind the scene. Ai emonga enga or kamale le fai a ke le mele. Le wa te ifua o so fua I o le isua ale ainga ia ele o se isua le ngu o fale ula. Masi ainga le fale nga inga la ko fale. No. Ele o se isua le fio anga. Le se mea la akoso mai ia fa ko fala inga. Ke lea maloau kulou koe kau whangua le maria koa, mahalo le maria koa, waku le fior ma pu. Ai maise ore, kanga ka fau o le maria koa, wha ukau kanga ia lau pāmare, maru le whakot. Le ai se mea la a kau kosoa kua I fua. E kau ngumi ai fua le vaenga lea. E le fo se mea la a koso kua I le whaporo kiki, se HRPP ma se fast. Le ai ma se mea whapenga la a koso kua I fua I le isu lea. Ai, whamaruru atu. Whamaruru fo I kau ainga mai e pele ma I la tau e so ngafa. O le mākou kiu ke o le whare whasala lau. Ngā māfua fo inga mako aku, o ngā ua mūru whare. Kulou ar whafo. Mākou kere I aku, o ngā ngi fusu anga inga whaile fiafi. No, mātou te le fia I loa ngā mea. A fo ilenga whai aku ai lau whasala lau ngā e leo nua I aso na report atu ai le news lea. O le mafua anga, mākou kere I aku langa o le whaaroko I whale ia. E kukupu ai ainga. Se ku I elesi kulou a, e pā elesi rengu ko resi, ku ma elesi, ko e mirimiri, ko e kiskisi, ko e whiasongi. Uma. E rengi mea kau ke so onga oi ave fuirunga. Aena mafua na respond le Blue TV. Onga wakala li le afi. Kuloua. Onga ua musa e sae mamalamangi a kulou ele o fonga a. Oila se a le fia rush umar ngā mea. Ai ona e o atu e whaatala noa le vahenga lea. Ai maua mai ai loa ma le au a kore paipa ma le mafua anga. Le anga so se mea tupu e le falala fuaringiu e mafua nga falala o nga uangi le makangi. E le falala se ngiu se kama isavili o le makangi. E la ngā upu. E le falala se ngiu o ngo se savili le ai. Savili i o le me maangai e wha maru e ro kingo pe a ovaro vela. Ai mafua o nga o le makangi. La tatoa tūru malolonga. Se whawheroa ia uka mai au. I lunga o le porokalami. Ia, ma toe wha awa nisi vaenga o le tatou whasoa. Ele nei vaenga o le fiafi. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whaua pēra tātou whapatoa nao le 5 tala tutoni mo tupe whapaponi pe ae whaunga i le Pacific Easy mo. O le au le toe tai aina uru whao pe o te sasa ina le whala e pe o whaiva o poula. O te le toe au whanga ina fo I le niu loa pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. Au wāu sa moa mai lava I le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Pa o le tolo na fau sele ai le la. Se ia pā ia le pito whanua o le vai na sali. A wā ua mai a o na papae o na tupua ma o na papa whasau, tu lou via sa moa. Ai whatalofa ma whawheilo I atu I le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō mau mea mai, ai maise a inga uma I sa moa ma atu nuu I whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta I satu paitea nei. Pai ia lava lea I le su sa moe le oi, ia tavu I mga su.
Pape foi tapa au. Malu tapa au le fano. Pape le ala taua. Awa tasi nei le fina ngalo le mtanga wenga me tisi sa tupai te nei. Ina ia fausia se malu fou. Awa tapo inga masau dinga uma i lo tatou tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whale lei. E le ngata i lea. O a fianga i le tau. Pe a whai e mamafa ti munga. E lo fia ai le laufanua nei le ele i le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e auto vaa mai. I to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga i le nei ka le sia. Se i whātino se tau sala online. Mo le nei wha moe moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia foi ala tele vavave, whaateko no losi nei o po. E sa ili ai ma whaatino ai le ngā ruenga. E so tau au. Taimero wantile ua lua se furu ma le varu minutu te idele i tu la lima e le tau tua whao walau Blue TV wa se proclaim e le tau te ia e le lima ngona fiafi. Te fiafia whailo ato le ua maua mai le mātou so te inga e a manai tamali. Ma sani lungo le tātou proclame e a wha amalulu atua whai mai watau nuu mai le tusi wha anoi a le isi a urupo e a le sunga ya Roger e a watau si le fia voi o Roger o le ave taxi la upasese. O lai tau ma whai ya Roger tuli ma le tātou proclame. Ai ona ua matua po loka lava le awala ia o le alala le a whaia e mua mai Roger ai a sau o kopi ia ua kopi Roger i fia sa mo e whailo ato le ua mantou whirai ma le fionga ia lupe matasila o le wha matua o rupo o wa le wha penga le nā le ua ave ia i le sunga ia mau ia o le polisili o le tātou unanga le motonga iyo le ngata i tūlanga o loa e whaatotonga i nai maota malawa me se foi. Ia o fale maru tapu a o le tātou hotel fo i tono si o tātou tunu. Ngata i lea, o le whato atu e te tala mai lea o le tō whātu i vasa e sio na tausi. Ia ma whaatanga mai lungo o le tātou porokalame. Taru mai vai aso e lua sa whaaunu ua i fo i lea tamari. Ia o wholofa ma whaafeloa i lua sa ma whainga lea vea. Ia a tātou talanoa i le fionga le lupe matasila e a toa i ai le toa fitu o whaalolonga a wale pa ia o le taua ana ma la latu tama. Ia, vai atu fo i o ngalu family tulo sa longo valu no fofia ma upu i te oi fale latai. A whai tātou te talanoa i atu i vasa, ia, o tātou talanoa i atu i sa mau vatu le fio o le niu monalo. Ia, fio le matua i atali ulu, a inga pa i o sa le valasi, ia e tausi pui pui i atu i sa mau malana launga. Whatalofa, o folo fatu, i le rova se rua le nevanga le fiafi. Ia, tāte tau whai whatalo whaileanga le leo le tua. O leo te wawa ia tu e tau whiololo i la dou ia e wha tarusanga mai e tau le o la longa atu le audio.
o le matua manino ala whaalongolongo atu i lau pito. Se i test mai lava le maika le sunga ya tui vasa. Ia ona toe fitu na ila ia lea se i tau ona o le tatou wa fiafi. Ia morisi le fiafo. Ua o uma ia se au whanau le whaia le tatou production. Ua livi uma i oi. Ai maua kai ai longa o le puri. Lea la matua o kela longa o waya ma meo ki o le masingi nga le lei. Lea ua matua alu whaasa ue ai lunga. Ai se whata alofa mai ia tui vasa se tau testa tu le sound ma se siaki me le tatou o tunu ufa mole. Ia, so vai e tunga. O te iloa la, o lea e whaale tonu la, ele o longa le lei mai ele atunu ia o lua si ufonga. Ioi. Ele o longa le lei mai la ele atunu ia o lua si ufonga. Te ilona o au. Le kili atu le audio. Au te iloa. Ia, se i tau mawhai atu ia le fionga ia fui mono. Ia ona ele to e nāma le laina sa mo ilo whaafonga maua. O le sunga ya misa le tangata sao e tau na producing le tatou purkalame ia produso fo ia Jake misa. O lai sa mo le temi le nei. Lai sa mo na whainga malanga masiona wharitua. Ia o le usa vali le ruwa yaso le la whainga malanga. Ele toi fo i mai. O si uso le ya Ryan. Ia wa tu ua fo ile nei va yaso atua o le maliu siona nana. Ioi. O le nganga le ia le ko ko ai longa ole ai o le si tau mo fai tu matua kilia la uia fa longolong au te loa anai ia se i tau o te loa ato se ki tu lava stand by mai nei ia o so fo i vatu ia o lua tu tele te loa le la lo stand by mai lungo le tatu se i tau sekseki ku lava au fa au wela le avele le avano le tau fa au wela vainga sa au fa so atu ai ia ele foi le te rua fa fonga mai ai ato ele le ma a secure le tatou audio ia ona fa ngale ona tulanga foi le fa yesa rua fa so ai vainga o le overtua te rua to ai tau no mai o le te fa so atu ina ua over vai tu foi e pe o ifo ia le si au vaenga fo ile na o fa longo tu lava ile fa tal noanga le ta si ala o fa longo o lo atua o hanna fo ile le tu lo o wele alo le tala fa yatu o fa longo tunga i tanga tale na fa fesiti e pe ia o hanna fo ile le ngango le lo pe mana tu tanga tane ile ta te lo ale le aela la fi solo mai ku o tanga tai e fia maka ukia ai la lafi. O le lana o wharau no, o le fisili nana ia whaianga i le fionga i alo au. Ia pe le wakakaunga sila e su, o le mea la su oifu. O le pese a nei le na una weine i tangata e pepese. E mana o e pepese ina ia su. E ilo o tele tonunga maola o tarosanga fo ili tatou whainga malo. Manga ia ai sila loa, inga ia whaia loa se su. Ina ia faia se pasu ele o se su fo ile le famasingonga ai fai lo singa ai ona una i tangata nei e fai lo se su fo ile le se mata anga e vatu enta to manu e fa fetolofi a tonu ai o su le mo o ia nei tangata ole e paule esenga se fatura te tala e paule esenga le anga o tangata nei e fia la lafi kua ai fa saunga o la ko leo e fesiringi ai maka upu ele fia o mai luma. Ia, o le tātou porokalame ia le nei. Ia, ele e sea whaina ioi. Po le HRPP, o vavai atu fo. Ia, o vavai atu lava. O lea ua matua sai mai fo ia, lesi fo ia au vaenga i au setalia. Ma kua le fia inga ua o whaatala noa ina, le whaipule o aleipata i tūpai lunga. O matua le fia lava. Fa mai po le ame o whakalango ai fuar kauka ia. O ila tau te sira fia ai Samoa. O le makua whaai ku au longo winga i sa wala o media le HRPP media ia. E oi.
o le matua whaai tu au lava. Lono winga o media HRPP, a whai e mumusu e whaatara noa, e porokalame pe i ila, o porokalame ia nei a whai pule le HRPP. Ia lono winga matua le anga ama se le anga e whai ei nei whaasara lauma. Alu winga na la tala o tau se i tau se kiua whalele tātou audio ma tūlanga o lea tau ngai oi mai ai ele tātou insidi e tau whai. Maluru le whaafonga maua le tunu. Al vaenga la na o manatu. O le kau mawhai ka ngaka ngei, e kao fiofia. Ia, se i toi test mai lava lewa, se i sauno mai a whamore mole a sila. Mwhauna... Ia, tārofa siat, o maua mai, manino mai le, whaafonga mai le, tūla viaf. Pe ia la leu, seki ka ua. Ia, whamarulu whau no le, whaafonga maua Samoa. Au te loa le pe ia leu seki mai tātou a whapea o le te whaafonga mai, o le waseki mai lau whaafonga le leo rupe matasila. Ia, kua whaamafa mai loa lau la, iyo. Ia, la lau seki, au seki alo whai. O le maa potu le nei sila, o le maa nei o le ea maruru, au ova ia tō matua i afu le lea mai ia fui mono. I le tau whainga o le tātou audio. Ia, maa nei o le meo le fto e wha refresh fo i le roka maa noe koe sau koe whaianga masingi. Ia, ui o lea, ia, tātou toi wha tūri mai alanga ele i langona ele atunu. A fio mai amatala mai a o lau fionga rupi matasila ta amata mai lau fionga maa lor soi fua maua. Tārofa asiata, ia, maa lor soi fua maua i lau tau whaalwai malai. Ia, mai se le fionga le ngaftasi, le ngawhaitasi a Samoa. Ia o makua afu le lea le nea fiafi le fionga le whaatonu le, ka mo whainga o kako matingi. Ia laua, wasuru le mea ku i karinga le mea ku i fufonga. Ia, e whape ngā lava le o langa ngei. Ia, o ngasai lau fionga ngawkasi langa kua pisi le whanau whainga ruenga. Ia, ngā se i maua kati fui o le kuri mangu ringe fiafi, ia wha maa lo le tunu le whafonga mai le nea fiafi. Maa lo le soi fua maua. Ia, a talo whawhawhitai tui wasa. Ia, sau no mai ia. Ia ngā ua whakuri maku le tau whai al matasila, ia. O le sui lava leo o i maa ua ele nei, ia fia fiu tato prokarame le tauta iai. Ia, ai ngā o na au whapea atu lava, ia. Tālofa lava lau tau whasiata, ia, mai se foi. E pa ia man malo tato tunu. Tālofa lava. Ia, o le la ua sila fia. O le vaenga tonua lea sa le mai ainge a o ngā ale fionga ia fui mono i avele. Ia, tatia ia sofa fui mono ai tato uolo le sofa o ngā o manuia. Mate nanai. O le tūlanga tonua lea, o le ua mū ai mo whale o te leo lea onga. I le meo le alu sulu e le sa o le la na leina tūli lo ma ave. Ia, ai walaki la langor kama i le leile mafau. Na leina to e su e loa ai hau korisi. Wa vai la ka ko. Ola fo le mele na la ina tuli o ma avele tu vasa tau tele yo tui. Ya si. La fo ma fo anga wala ngale na ma wo fo o fo le si avele le tatu nu u lauli ya. La fo ma fo anga na te ayo ma avele. Ya modi le la vole sa no hasiat. Nga na ku dia au nga u lo kole anga fo inga fo ya u e si ma ku o si fa na wo ta o ya. La o mea fai tu le anga tele la van ka mo fo fa ya anga. E koe whasa o sao ma menga se sea ka maiki. I ngā rā le ngā pe ngā le ngai fu ia luku o isi mātua ia tia o ngā ngā kam whairoa e ue sea. Ia koe whairo le vai maunga o musu loko koe korisi. Ia koe alu le vai maunga. Ia peo ne. O le tali a pina whafisiria siat. O le asi tūlanga fo ina leina na ia wā peila o maten o nai wā peina tuli ma avele ai koe su e alea peina au o na makar korisi. Eise mafuanga na le i tau mawhai e korisi tui vasa? Yo, e mafuanga. Ona e mafuanga ringa uka e wes mai vera warui. Yo na wero ke koe alu le anga ka koe kuma le laka ku yo i ko. Ia. E fa fengo fia ya fe au fa fia fu ni. Ya lava se time ke ba ver fale. Ya ware de ka ku ngorwe ingo ka ko ingo singa ka ko ma inga. Ya. Le stadi nam. Le lava ya. Le lava to fa masila ya ware. Alanga kuri lo masila yang ulo. Kami pode lo kufa ku masusu makeke mayore. Me alo fa petania ya onga. O que ropo wo sor kama alo masisi pepa masusu akora. Ya, ora estaria nada. Matura to fácil. Ya, lava tu pe asila. Ele ya foi walangai. E pe ya ka ko por kala me o vai ngal palmene. La foi le la tatu le a fe ai mau le fia filne.
le anga ele o awai mai e tali I tūlanga. Ai lava tu pe a sila e tali mai pe, ma whaisa na saunoanga pe. Rafa le mafuanga na e te ai maavele sila. Ia, whaftai e siata, mon whafsiri. Kai foi le tamam tu atu vasa, pai ma. Siri anga le tato po kala benefia. Ia le voi fonga mani nga tasi a fui mon. Ia usau le o le whakau vaa yo le mea ngā lai ngō le ari awe. O ke le fie le langulanga e le sa favorite color le green. Mea ngā ke le fie e whai mai. E ke aru ia le ai, te longa e sui le plu, o la ulango le plu. Koko o ke o le mea kongo ngā kui, ngā lai ngā le, o le ua whau masolo I nei sa moa ia halo matamari I ole, halo mawhanau o le tunu. Ia po tuku matamari I sa o tau wina I awele. Ia le ua pefu solo ila wala I lako rentals ma I ngei, ia le au ngā awele, le ua I nei le whamana tuina. O le lato se lau tau sang, ia le wo mai ai mai si I nei e au mau I nei a pe sa tali etu le wo mana tua asiata molo o vanoa ia I le mele no fa no longo tua I lau for sanga ile I le su le tau tau wo mana tua ile le tamale o Filipaina le pang ta wo le tu lo si tamali isa pang ta yeso ia sa lo le sola Filipaina ile sanga sola anga sola I vai lima sa wo ile le pasi vai lima ngai I paulanga pu e leo Filipaina I kaulanga aya nginga I male leo inga le si leo fa mai mo ria mare pas ai fai mai lo mare kala kai leo le ai pa lo mai o le ave pas inga ke le lo o Filipaina le sau le pas e le kusia fo I le kingo Filipaina a me o yo Filipaina le su leo e ai se me nga ki e mai yo le ka mai le pas ai le se me la mo ria I fo le ave pas o le nga ki e mai le pa ka ia pe o le winga o kala le o le ka fa makar kala ingo le su le ele ingo ngofo le Blue TV o mainga nga kailunga nga sawa le nga kailunga ia freedom of speech malonga freedom of expression e sawa su e se media e halu ai ile ai foi se o fai aku a meanga o Blue le ai a vango asa vea alu asa vea a vango e fa pe nga ai langa e a o inga sau dunga se mea mongi e kau ma fai ale mea pi o ku le lalo ia pe o kuranga nga o kari o manga ku ale kuringa le o Filipaina ai kau ave mare pasi ave mare kai leo le ai e ai o le kamale ave pasi nga ke le lo nga ia o la nga o sol pon kai ngol pas dise me la fa ia fole pas e fa pe nga la le ia media se me la ka koloke ai fole le media o la e sau ka nga kai fa le le ma ia lunga le pi o le ko ke le iska nga ia o sau talia tu le asia tele fiafi a lo fa vetai e pe ia tangia mai fo ile o stangata fai fata oto oi o ile tu ai nga fa to fala inga fa eleni Greek kama fo ile le Greek mythologies fo nga le pe e faitara fa tu vasa ola sau matau o le mere ye ringa o singa o ka mai o se news fa sanga mai kanga ka fa mai su le Blue Wave ai manga ori ona so fi nga lo nei tu langa ma fi nga lo tangata a o tau ma fai e fa ari atu me oro tu pu atu no after siat number fisidi ai le vakuasa o manga ku la ki la vai le su o nge po ko le fia ka ko por kala meringi fia ia sa no mai bo nga le wa ngam fa pe mai pe masila o si toi na matua ya tu vas ki tama matua ya tu vas ai ka ngai mai ali sila o le uri la lo ali o le kere pasi male di ma se furu ke or ka matala vo ia bo uma kula so wika ko uma ko se mere ko uma fo wa we va ve pe lo wa sa lo uma deng fa kamilo alo manga ko le su asia e wa lo fa ke le aso le si kama si pen pa ya su pa ke si lo fi fa siata or kama o su sa le mai fi ang fo ngapo ia le lenga ma wa lo pikanga sa fa ngam lau le ngam lau ka so investigator o sa mga pe akunti kan mele ngale le wang ya no kung fulwang le malokela ko ing o le vang malolo si kwen pa mai ilang o mau mai sa ana nga ya ka lokke so le awori ya aso ya
Ka sia ia ro ko ulu ko inga na wori ia. Ai ma sia ro po ora nga ma alo foi kuare interview anga. Ia fa pe ka keri lo ko le va lo va ia sia. O maka keri lo ko ka male po ver sia ma wori sa ora ko pusili. Le longa se me anu la ko sia ma ia ia fa so. Ia nga ma wa pusili la le unga sia ma. A pasi siru. O me nga o ta ko le ka ko sia ma le pasia i solution i tu ngai kanga kai interview mai ia mar fa lo la alo va vetai ia ua fa vetai ua fa mawina le tūlanga i lau to tamai io wala ngai tau wana lo e lungo tato proklame o le fa e par fa fonga mau le ua fa mawina i tato minuti o tato proklame o le fiafi ia se sauno ia silalanga o ele fa tutu o tu ile finangalo tu vasa i tulanga le o le faiso o lava fo ile le pe wa faia fo i mau masani le fa tu ino le a le fo tamari ia sauno mai ia pa tai set ia ma marulu fo i fa no i finangalo le o le tama ia wa se tatu to ina o ke manga kua wa ka ko mo laudi se ma ko inga do fa wa i laudi ia e fa pe nga fo ngol ko inga pe le fia la ki fo le ko i wa ka ke pisa o ka ko mo la pisa mo ia io fa pe nga ke fa malu lu ko le fina ngalo si o ta uso matua ia fa ngo ia uso matua wa la ngai ka mai le uso matua o ka wa uso lai ia ma ia wa o le wa manga ia ka ko e vanga le pisa mo ia ai ole menga ke fa malu ru to le fina ngalo le tamari o si ta so matua ia tu vasa ia e fa pena la vole le tatu maftang ai pe ole menga o ka ma o le nei so tu vasa ma le so ia sia wa ese fa alo ngai ile fa ngol va yaso ia ole kilo aku le koi fo i mai pa li pa no ko ngol nupi fa ia kukupu mai mea i lei kulangi i peonga. Taingo manga o e fo lau pea lo sa le basa kele a siata nefia fia ai ma ausi ma pola pui ma ai uli i lau sau no ngale fia fia siat. Ma ngai ale fo lau lo sa nge fia sa ma manga kua. La ma fa se kuanga. Ai fo lau ale ma ngai o fo sanga nge fia. E lo ma koe a ngoa ai le maka. Awai o mea ngei, wa masangi ia ngei ka ngaka le ka salu o mea i lalo le fala, salu i lalo le ka peka, salu i lalo le fala, oka, seo ke whai aku oli, ka whewhe po whea le mea le ka salu soro i ngei mea. Ai o le mea ngā ua ka whaalongolongo koe, i le koe wao ke le iloa i ka ko isu i sini ngei whiawhi po i lau whetala inga si ata le tai o po kalam, po ani e tatu, pi ona isi mea ia na tala noa mai le to o tele, o te whaata alo whatu ia si ata o mosi o wanoa, isi tua whawhine le ia te lisa taliao, ua a maila na whaafetai ma le whaamalo ia asiata le upo o la le lei. Ia ai uli a kua isi upo o ia. Vai maila le lo makua. Sila, e whaapea le whaingoanga le. Urupo o asia, ka ai uru kakangi aku o kou. Whaapea, oi. O le mea le la kupungele. E uru kakangi isi a urupo o asia. Oi whako ia le lei, le kako o le mea ko ke whinga ngalo ai. Ia langa o kako sapora e so lai o ma sapu i runga tato polkalame ma si i runga lea o ngā le polkalame. Ai pe o ngā isi ngā manatu whaali o lea tunu. Ile toa fitu foi lea. Ea sa i le vaenga lea panoa. Ia sa maua i mase kasi foi o ka maali i sa ia pūlea ua mamai aku i le ngā foi vaenga. Mea umana na sau noa pena petalai ma tanoa iai panoa. O le ua teu fina ngalo lea tunu. Lea la ua kumaki la i fina ngalo lea tunu. Pai ngi su e suenga o kangaka ngi. A fai wa e koe fio ma e koe pali i kongon mka ngalo enga. Le ai, o le a se kou fea ngai ngā paawa fata na fai ma le fai ngā malo tātou le wai ai. Le fio ngā sa wapito le ai. A wara salua i lalo ka peka mea ia. O tupe ia le nupi fa, tupe au, tupe asiata, tupe tuivasa, tupe uma tātou. Lona winga. Aua nge i aingi me whai ai lava whakawhaka i le mea le ai. E le sau lava whakawhaka e fō le ngau o le tunu, makaka whai ngā luenga o le tunu.
Ka ko wo sa iri ko fiku le o le se la ko me fa le ko nga fai moria o ai ngisi mangisi sui fai pule nga fai le maso ma fai le pao la ko nga kupe a mai uma e moria ile ai ele awon fa ka nga maria fa pele afu le tunu o mai luma e moria o la u nga tala no le ve pinge ya siata ma tui vasa a mai ka nga ka nge moria a fai o le ase to fia nga osi ma le sa fa pito ma le tato fai nga malo le fast le ai e kuma kila nupi fa a mai tangata ne moria a wangi ngi fa pe la wo man ke la o ai ai nga na avatu le fast el tato fa nga malo i lau fionga pari i lau sunga pari tele o le ko nga fe nga a o le manatu male fina ngalo le tunu moria tangata ni mai kanga kangi a le o le kala ku spa ia ka le ku le vale pe avade ku gro le fa fonga nga le tu nga fa ko nga ku spa ia a ai le vale a fa le tonu le vale ka le ku ile mfa ngai ro le vale non fa le kong pa le ka ia peole sa aso watu le asia tene viafi ma lo fa tai tu vasa tato amata ma mta upure no pifa mana ia le wa so ta mai le fionga ia lube matsila ola so fina ngan lo vanga le ma tu fo sa fa so a tu ile vai so na tu na ia tu e ia ile langona fa fitai e man langona fa nono e man langona fesilingia e kolu langonga kupu mai o fa fitai le wingola tala ia o toi fo ile ta mali walanga ele ya se so ka ko ngau ia uma enga wa fango sesi o me fo ile tau te tuli apu inai ia isi tangata ia afia mal tula fono se improve mai pe mo i pele ai a mo i fa fasalanga ale ai fa fikai e ko fa fo i kan kai e maki e sai ai le la o mai al tulanga ia pano le winga na le no fa tula utala ia toi a fa we so fina ngalo fa o sofia le nei ia fitu vasa o le la ua uma le vaenga sa tia malutia i puava le o toe mapu i fangalele o le anu o le tala le o toe fo ilo na tofinga ai ei la masi usiu va ku fa fonga le tunu e ma tu o patatua o le kausau anu ke ufa le leiro ko va makanga kanga singi nga walanga ele oni tangata fo tangata ia na watu le na fair vaenga le o managers o le sio ACEO o le management positions ranking o le la pia kangia mai koe fai fa le ko lau fa inga masai ma koe fa kulanga mengia ia inga ma matulanga fa penale ale nupi fa di mate ina o le so fina ngalo pe ona fa ali fina ngalo o le fionga ya sila le fi e tawana fa mesa okay awa sia taile manatu falia o le fionga ya le ya tawa manfui pe ona falong fo de lo fa so le version tene o kulie sea mataulia le ele o ka ko falong o la fionga le tua o le fili ele mo no fili e fe o lolo le melen fai nei sto ino pano na ilo se si mete tu pe fa ya e ku watanga ni tonu i o le kulia ya ka ko fe lo pu le fe o lolo mo longa lua e ko fa fa fo e si va nga le ya wa ele fa to alo ta to tala tua o le wa ya ime e to fa fo se si me e ko ki les ko ino pano o la wala mau ko yo au ke awe ko tuli lo ya ale kuria foi fa malolo yo sa ya ma ku nga e malo ta kom ka pu amata faftai tele o le tau ia o le nga faftai o le to telo le tunu e tusi mai a mato feilo ai foi mato fitau le la tu nga faftai o le tatu fa soa e ava ku sa o ka ko manga ai lango fatasi le lei lango fatasi pe o tala le ngoi po sa tupua e le lango fatasi le lei ma le fato fala inga ma fina ngalo tangata lo tele o le winga la tala le anga o le upu fa sa mo fo o le uta tu tala no moanga ngana o le po e avea ma papala tu no e yo o le ale winga o le tala a le yo nga fo le po ulea o le upu ia o le ngana fa tangata matua fa failaunga a le inga fo le po ule tu no fa fonga le tu o le si me kup e papala a ola ina papala e ke le longa nga luenga e au a inga alu ongo afia i marsoifua o le tangata le fa akusa a o atu la ile vaenga lea e tu langa fo i o lo ta oto mai ile no pi fala towia ia fa mai le o kala ko inga o le meanga kupu e ko kupu foi ia fa mai le skala e fe lolo le mua ile longa lua se vai o le ai fa ta o to eni o to tua ama ni o matua le ala fua o ngangana mamua ngangana mavao ngangana malanga upu e fa aka mai ia tato a le inga fo se fa fika udi
e koe kupu. O le ala le winga o le whamatalanga. O te ioe ma o amen le fina ngalo le fionga ya rupe matasila le nefiafi. Fa pena fo na fa upoponi so tamali i a pe o le tsungali a taua le uto e au mai le to fatu vasa. E le kakau o ngam ka ia whaafala e le te tau ona milimilia le mea lea. E le fo i se si o tū ma te te e ma whaapea e whaasanga tau ana i nei tangata. Ai a whai ua mae a le su e su enga le sa whai e le komiki su e su e le nupi wha. E le komiki su e su e le makanga ruenga o kupe. E le komiki su e su e le makanga ruenga o anga a kangaka whai ngā ruenga la tau te vai e tū maanga tangata whai ngā ruenga. E le ai se wha maungianga. O se po se lape nga whai e le sunga le pali i pāno moala. O le ala le mea la koe mirimiri e le melea. Sa te tauna aveloa wha fo i moala i tonu tulou le sunga pali. Whai kalia loa ia po le halesi. Ia lesi tūlanga i ta oto iai. E ka kaula o nga whaasanga nga i le vaenga lea. Mana tua mai foi. O lea ua e moa e lea tama manino au o whala. E le whaapea nga o si kua fiku lea po or kua fiku lea. E iai mai kua 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 fiku. Ioi. E iai mai nga kuku whaakua pola mai. I tua atu o le toa fitu lea. A o ka ngaka foi. O sui o le pārmengi. Tumila. E le kakau o nga kākou. Ngā inga le maka upu lea. Pe lomi whaangiu ale. E te tau. O na whai lea mi o tonu po lea. A whai o le ua sākia ngā ruenga le ko whāli o whaakau malama. Ua sākia langa ngā ruenga. Ai a fua whare mawhau nei issue ngei. Sila ma tui vasa. E makua lefe koe ngai. O le utatou tala noa i meo misconduct. I tūlanga wha ngā ruenga. A fua nge i le mea leo le ua terminate le ua kuli ia kulou. Wha mutaina le au unanga le tamari. Ai a fua whare mawhau. O le le sori kula fongo ali o ngawhai. Nā kako kangawhi ngei la e tātou wā ili ala. O le le sori ngā kula fongo ali o ngawhai. Mua. Ele i whaiangi mōrianga. Ele whaapea ualu li o whai press ngi charges. O langa sa ili ngā fo ilele. Whaakaka se i ka pengai. Pe ono mauani wha maunianga. E mawhainga whaise su enga maka upura. A o le i avea lai ko kongu e official. O leanga ka pāku lia rikaka. Se finga ngalo le mingiska. Ma se finga ngalo o le komisinga. O mai lola ia whiloa. O ka se maa ngai o ala ngau ia le kamari. Maa ngai o ala. Aku i vaenga o ngā luenga le leima le amana ia lima ka ingai ngā luenga maa miona ka tau uloa. Se laupa se ngiri. Vai lenga umalo ngā o le fesiri. Ngā kūri o aru whailo ngā loko ma aru press ngi charges. O le wingo le tala. Ngā aru li o whaingi morianga o li mongi. Ngā aru li o whaingi morianga o pai mala whai o ai uma. E nei se mea ngā whaia. Ele i whaia mana tua mai whai samo. O le mea lea ia te umara utari tonu ngai ala. Eno o whaia tūtere. O le makua o ule karianga ea o lea whai unga whapengei. O ke o fofo ia o ngei kangaka ngai re komiki lea ngā whaia le ilo ilonga. E matua i o ofisiringia. O le kua inga isu le ngā kupu ia li o. O le isu whanoko i whale. Kama fo ile le whaingo fie ele komesinga ngā override power kala li o. Whafkai ai siau mengi le ngā eru whai. Ai e loa. Ia lao. Lo di makai ka ingai pore sia ngā ruenga malo. Ia ngare ngumi ai kongi ile le whaonga ai aru au kuai. Ai le pou whale alili pou kasi ngare ale whainga ruenga ngā. Awane e toi tango fu keisi lea. O ka mo mai si lama o mea whaaloko i whale. Leanga ele i kango ri o whaingi morianga. Ngā pauana mele ngā umaloa hand over i o ilu mor komisinga alai sila i mingiska. Mara sila ia mingiska o leo mara mingiska whakoanga. O la usu enga lea ua o yaingi mau e whaamaongi ai mai malosi ai e kakau loa ngā whaian maka upulea. Pauanga me ngupu. A o lea ua umaenga. Ua peise anga sala mamafa. Ua peise sori ngā kūla fongo mka ukia o la ofisiri. Langa wa koe kukupu markai mingi. O the treatment o ka ngaka whai ngā ruenga le malo. A e langu moanga e whakaamilo oi. A e langu mumu e kongi sawa o lua leonga. O le fisili la lewa kupu ilo mafau le kaimi ar ngei la fionga sila fa peku i vasa.
Le ale mea nga whai e makanga ruenga o leo i le kapkengi lea nga paulia ai le ase kai kolu se furu milionga Samoa. O ia pangi nga amai. Le va afo ile nga fangua le nga koe o sefe mai kuila e pa ma rimongi le nga oso nga o par fanga ofi. O le ale mea nga kupu ile kapkengi nga. O le city. O le ale mea nga le kako mea rufa mea Australia kolu se furu milionga. Pa ulia i runga ole nga kai fale o salolonga. Onga ongi pule kau pule nga mas whaakongunga se ka ngaka mare. O le ale mea nga whai leo nga. Samoa. Ala u koe whengaruenga. E ui ai nga Timote. E ui ai nga, ala u koe whengaruenga. Mau along kokongi kau sironga ainga. Fiar kupe mai mau ki ya i ko ile moanga sau. Kolus ful milionga. Fai se suesu engor nga mea. Le se mea. Le ai ma se suesu engor fai ngor nga mea. Ai sea. Langa fo e loa suesu e maua kuai kua. Ele suesu ele maua inga leo lea. Esu e maua e ma kulo e maua e markanga kai singi aku maua e maresi e lunga ku ai lunga e alu fa kumkumunga ioi o le ale menga fai le sile o le nga fa pe e ala o kuri mo kuar nga ka au mai maule kolu se furu milionga aseka o kuri mo kur nga ka le ai la nga fa au le process to lo o le menga fai le sile o le wa ave ma prosecutor kai mi kulo wa fa maongia o nga molianga ile maliu ska mikiki i vayusu wangi ala u koe peki nga ruenga la u koe fenga ruenga la u koe leo right now he's a prosecutor wa fa maongia wa guilty ai vai ali o langa menga fai I can go on and on fa ilo ile kungu mea le sa o ma fai unga a le alme nga faiari o kulo wo ki se si ari o wala vese ka vale leo ele a ko se milionga yari o wo fasi eri o ses wo molia se eli o ses le ngo fa ko fa masingo mai ka ko samo wo molia se eli o ses wo loka se eli o ses wo uminga ka ofia i kuar i fal pui ngisi wo over masinga wo ka ka kala i kuwa wo faida nga mea le se mea le ai masenga mea o faia pau wana mea onga e fallinga mai le su enga nga fai o lai ka wa fia ise kanga ka HRPP ka kwaruia nga sila e fa penga u ma le vaenga le kupu ya pari pangoa aya kangia mai ele o mawar fainga ele o mawar ka ko kai ele o mawar se imalea o me ale ala nga le fai mo wa fe de vaenga le kulo war fa fonga maua ale tato wa tunu uma e fia malango fainga malo yes ka ke lango uma a ofisili lo ma fofa a fai o le fai I o le ka sefe kanga ka ia HRPP ai sai le ka sefe kanga ka ia fast ka ko haru upu sa ka ko haru me sa ioi a fai o lai sefe kanga ka lango le HRPP fia me mala marka ko fainga malo ai sai ala nga songa ku faunga kanga ka lango fast ai sai foi la me ko fa fo ye pali pa ngo mo la ye ko kongu ai ava ko marengi avenga mar fa e ko kiki nga ave ala e peor ka handicap pilunga le wheelchair foi le kulo ele ma fainga mingoi vai madima so ro fina ngalo or fa lau ke lenga nga ka ki fa lau ke le ai ka ikamia oka I can go on le lisi le ke mai me o le fai unga e fesiringia on le fai unga ai sau le fai unga skamori o nga fai le tribunal misi a ko le disciplinary misi le first warning misi le second warning pe fiengi warning final warning I also saw terminate why le anga o lai afia skanga ka HRPP ya watu elua la fionga sila va pe fo ia fa la tele inicio final ya malole taraisat ioi ole na o mane uso ima kai lo de talenga ya di ya ole tala no ile uso talo fai wo ole so pumvanga le ai se mea ete sulu fai ai ile taimio o maftianga o nga ka ia ya le ona
o na kilo malo mafau kua le kaiminga koso mai ele whaaola ionga. I longa whaamasingonga ma whaamasinoina o ia o le tupo tangata i utaia. Le ai se leo se whaaola kanga nga e whaalongo kuia. I ngā pā wālea whaasātau. E le ai se tangata negative saia. Ngā o ka ngaka i ko kongo le maka upo le leuso e alia. Le ai se singa whaakui ese. Ua i ia uma iai le langu moanga. Ua makua i ia le langu moanga. Ave ese loa. O le a whaalawe lawe inga i kako future plan. I le mele kau whai. Whaalawe lawe. So o sesi ia whaalawe lawe mai le ala le plan e kau whai aku. Ave ese. Peila le kulanga ngai ua kakalangoa koe le uso i. Ia. Ngai iai le option ngai koe. Ave le apili. Ave la ilunga le high court. Ave lunga le mea maua lunga. Ia sa wailo inga. Ia ka alo sia ia ua fu inge i ole li mau a mea i ole high court. I lunga le whaamasinga. Ia e walanga o le mea ngā le waka akele inge. Ua kele li mau a mea. Kele. Ua whainga kānga kako. O le kako mapusanga na karaka mai a asiata. O le whainga maru. Ai pangalea. Ia ka kele o iloa asiata. Ka kele o iloa ele. Kau whai aku fwoi se karangoa le fionga le la uli le mali atua tu rou le tamale le fionga a la uli ia mai se tato whai ngā malu a pēa ko wāna lufa mai ua makua ke le ale e whaale kongu wai ai pā ua leo le leo e ngake ave e sea uma mawhakianga ngi o le kako whai ngā malu ai pangārea ia o le nge iai whai a kako whi ngaunga ia ala vai ke le iloa si ata po le ale kulanga la iei po le kongu se kaimi o fua la ku e action mai ko kongo ka ko fa moe ninge ya ka ke wa ka kilo so ko fo i ko mengi ia e o fo i si vai nga to ma le o la pi ia o le fo ia le kala to titi a o le taimi fa ali ai me mon oka ia wa ku umi fo wa le wa nga se a fo ia tu nu e ta pua i maka pua a le ngei ai fa pe ngei le ngei nga se a malu o la utala lea lau fionga sila mo ele sa nga luso siata ia o la utala lea le i mai ri fida ngalo le o le sunga tu sa mau ya tu vasa o la utala foi lea o te fai tua malo loto moni lava langa peng o fai aku e se lo ka ngau i ka i o le fai ngā malo o le fatua tua i le tua sa mo utasi la tau te tūla i mai pe a fai o la kou kongua le ngā fuang kusi a au ia le a kungu ai fa a kuinga i le a kua e o mai e se fe le a kungu e sa o le leile upu le a kaunga o mai e se fe o la le winga o le a upu e se fe le a tunu tui vasa ma sila kou sila o i le alu o le tūlanga i fuala au fa sa inga i Samoa le alu o kulanga o le leilo loa o ke ngeki o ni o tō walo mani a matu whanau le fo isa va i tu lo o fio anga ka kere ka ua i ngai fa sale le anga maua o le melia o soia se pe ku lo wa tato o u busa sa fi ko i kongu wa ngu pe e pa wa yo ngai ngu sa i lo ia me o fa sa inga e vito le kai miringi who knows o lai faingi fuala au fasainga ku lo sio mako o pisa ku ele ropo kukangi fuala au fasainga i sakpaikia le ropo kukangi fuala au fasainga i falakai le ropo kukangi pai wo isa va inu o fio anga e sa le i ma fau winga e kukupu ngi me fapia le lenga raid mai fo leo ko sivi se tasi o nu na ya tatou sa va i fasale le anga mau se ka mai lima koru kausanga ile ku lo o yanga o siale le fuala au fasainga o le isa o le ala le winga o la utala o le se fere le sa pisa ia kako fainga malo e o mai nga fai ile akua a e mai ia malo le mau ke fio e se fere ku o le ala mele o kula i merkai miringi o le ala mele o kula i merkai miringi o fa tau nu ka kingonga nga fai yes o le o fa ka nu ka kingonga nga fai kangaka langa ese me e rua o ke fia fa so ai le fia firinga i kuloa afkai foi le nga ngole tu e rua ko inga forfolanga nga fai o forfolanga nga fai o forfolanga nga fai kangaka ma forfolanga nga fai ile akua o a forfolanga nga fai i kangaka yes nga fola maka ukingo sunga lauli al mali koa malonga au va ari kai mirenga langa ka ko wo ile amakanga o la auli olo
ma le tiro nga ka ukingo kai mi nga fa nga solo road show ia ona join mai leo le fionga sa fa piko malaku le la ku ko fa o le ka ukingo nga fai le ku a ko paloka mai si pensionga pa u pa sese pa u mori le wila pa u le pa u me uma mau penfikia ala au mai and so on fa le le me uma o fai me nga yes o fai le ale si mea o le prokeki mau ke promisi aku a mai ko fa ku kuanga Samoa e fai prokeki milionga uma o fai yes ale u fa ngaso a o le ale ko promisi nga fai ile akua o le promisi nga fai ile akua le kuai a e fisoso ngi mai fa ku lai mako mau ke o se fele aku se fele la mele se fi ia a se fe o le wa makanga le se fele aku puro wa makanga le se fi o ka ngaka nga fa nga mai ele tua e pa loka ku ya uko o le ngi sa o lokonga yes o le ngi sa o lokonga o le wa karango sa o kwa mo karango mama o le menga o kupu o ka ule ai o ko mo fai o ka mo fai mai le fili ka ngaka ngei nga kingia nga ka mo fai e kikinga ilalo le media o kula mai le ai au alo la ko lima o mele le ke sa ngosila le au alo la ko lima ko kong a o fe ere se fele nga la inga fa kula yo ko wele ku o la ko e ku lalo le ele o yer makapier manga a o la ule ko e ku lalo la sunga la ule maria ko la u fionga de sa fa pikor ka ko kinga ka ika i o le ku ko e kau kua ngare polo misi nga fai ile akua. O leu whakau ngu ko polo misi nga fai kangaka. A lai whakarikari mairunga. Po lera kai me whakau ngu ueri se ima leha ama mea ia. Lea nga usiri sila. Wha umai leo la ukala ila ufasoa lea la whai aku ira mta upu lea. Ia batu le se whiri ngalo tui vasa. O la ukala lea la ufai aku lea solonga fia. O lea solonga se furu ringe i ora masinga longa ongo. Mai kau mai le leile au mai kau la ukala lea la Afrika kopro kalame ringe. A le faia se fai unga le lei i le faa le lei o makanga ruenga o leo leo. La wafionga ka mai ka ipale mia ma le fai ngā malo o le fast. I can honestly say this. Enjoyed go last time. Yes. Ele o se si ku le winga o la ukala le la ukanga faa la ukeli. E o loa i le kaimi. E kou ke kou whawinga loa li mau a mea ia i ko kongu o le makanga ruenga o leo leo. O tau mana tua mai fo i le kaimi le la saungi le whainga pāloka. E wha pa whala ai le pāle menge wa kou koe fo i o mai kua mau kongu foa. Wa le ko iei se pāle mia, wa le ko iei ngi mingi ska, wa le... O tau mana tua mai le kaimi nga. E kasi a le pāua e ua le malosi le kaimi nga o makanga ruenga o leo leo. E kasi a le pāua lau ke ua le winga nga lau kala. Le ile o fa ko se fa ku kiki le nga ole ku e nga lue mai kangaka o le ala le wingo la ukala o le kaimi le nga le la ko solo muri ko ke ko e ko ka usufi le fina ngalo ko ku malo o fa pa fala uma o fa ka apel pale mengi o le ko e me ka o le ke atika ai manga ku kaimi nga la wa control uma makanga wenga o leo me uma e o le fainga o le paloka e la lo uma o leo yes, e whakaukai e makanga ruenga o ofisa o whainga pāloka le fionga, a o haila kou ke ia pusa pāloka, o haila kou ke whiawea ia pusa pāloka, o haila kou ke transportinga mea umanga o leo leo. Ngā o whakaka whapenga. Le wingara ngā lea lenga whakula ukala. A le whai le lei ma whai e re kaimirengi. Ia. Lea ngai, e ngā rue mai lea tua i kangaka. O le si fwoi kaimi, wa le vanga kari mai lea kua le me whai. Ai ale fa longo ma le fa longo kangaka pe yor kai mi ngoa wa le va ka alanga ku sko ingo ngoa e fa mai o le fia poko o nga o pare va o a umanga me fa mai o le mo lunga e fe e ya fa mai lo mare ku ia wa le leila se i wangela e fai o lo winga le na o fa so le o fa a le kuri maka ia le fa ingo le melea e o atu le kulanga o whainga pāloka le lua wheru ongo. Ia. O ngā ke le, sa o ilola i o le lo makua mako sa vai, o le delay, o le story o le mea. E oi. La le wingo le namea, le ngai koe fo i uman maro si angan makanga ruenga o leo leo.
ona ata ila ia leo le tangata lai fia control mea ye kua. Makua aka ua o aku yonga lima le whainga o manga. Le ala ngā le kau mumusu ai fo ima ke ele HRPP. Lewa ukanga wa e vangi aku le melea. Sui fai pule o le fast matulanga uma, kau faisa ko fuafuanga ka ko paroka online. Wa tauna pasia le vaenga lea. Ka kala le vangoi fafo. O le lavea i le ngā o le melea. Le ala ngā lea le inga fau malo ia nisi, maisi ia kuila epa mali mongi. Auangi i whaia lea mea o le paroka online aisea. Ma nga yar ka ko aru fas pepa ye fisi ka isolo e leo kingi. Le fe ave isolo e leo pusa paroka. Ya, va ya sia ka ko mea uma enga sama mafar paroka la fai e uma enga wala u ese ave ya pai. Ya fa penga. Ya, olo ule mana tu fa ai ule mata upule. La foto tu va sai iso fina ngalo. Ya, ona tatu me ile lista tu mata up. Kero sia tau nga wa mawa mai male to fa ya. Sila le ako ko nga ako ala bon ka upule le to fa ya. Fa tau malama lio. Ya, ele to ya se me ko nga ki ole upuri. Yoi. Ai asiata ma sila. Ole aka lea ngai gisi vaenga leo lo whakari kam singonga. Le loka umal mea le kas. Ole aka fo idea ele manguia umala ko case. Lango le waka ar fidi de kongu i. Le wamaka kui. E fiu wala ka koe lue aku mea mangai loi. Ole aka le la kilo iai e whare kongu foi fam singonga sia vaenga. Eo ola vasika mo Samuelu mo siong fatua. E whare pui ngeas visi usole. Eoi. O ngai e pe mongero sa ngwa. Ia wa lai le sunga lauri mani to kam fai ngemi. Ia ele ano sa uya kala la fa fonga marco kero ka ku kapenge kam malo. Ngo foa I kere la fionga sa fa pito. Ioi. Se tu lo lava la fionga sa fa pito. O ngai ka kiro ele ia ngai ku la sa ku la uya kala ye Oscaria wa. O lo que ngo foi Oscaria. Esa se kai mi lave ku kupu mangi fala ve lave onga ku kongor nge ku. E va ver sa gol parmia. Vai foi ngor mako kam. Au panis. E va ve kere ngor sa mako parmia fu fa fikau. Ya nge la alo lua. Wa ka kau nga fai. Se sa nga fa piko ala fio nga sa fa pito. Iming ska ia e. Leo lo kayulu ye mkanga wenga nge. Ya pangaria. Ya le ya. Yang o pera ya. Oh sorry. Levo ka osya. Le anga ku ka ku nga fangwa mo nga lo ku pikiri ya Oscaria. Eyo. Ole me ala vale ale ri kom singo lo ngi longo sa fa ya sola. O ya va ya o ya ka ia lungo ba. Asfale le ma ya fale le ma nga ba lo mangkam. Fa ro nga pie lungo nga fangwa. Eyo. Fefeo aya ri nga kai fo nga ka ko mai ngwe la ko pia nga vai kai. Ela voi uanga o ainga nga leanga fa leanga inga ngai asika kile malo Oscaria le fu ko eva ya fa ya ele mkanga nga don e foi nga foi ka ko va fo le ka kere lo ka mini nga la ver ka vango pere nga la ko nga le nga ver va arba veule aya po la ko ke ale nga ora ko lo misil me u ye ai so ngo am ya ola kaya fa po le anga o mo mai ngai e lua sunga po ia uso ia le ako kwa ngarem ka ku mo pa la lava sia malo fa avtai ioi fa avtai te le fo ile fa po sila ise va nga te wa e tito e fia finga loi e sau do ia tatu fa nga solo ila ia le nei disi o va nga o tatu faswa ole na o fitala ye tu yo sa le fiafi ye ma le uso tai tatu po kala. Ia ole nā lawa le, awa ole pōle ngā lea. Ole ka aki anga le, ka aki ai, ka kowhai ngā mālo, pe a whaka apere pale mingi lua o lua lima. Yes. Ole caretaker government. Ole i whari mo se ngā pōle ngā vai e leo. Ongo whaare kongur ka kowhai ngā mālo le. Pengsi whai ngā mālo le wei kai mingi. E ongo e ai ia la ko inga ingo ia fitu ata I kwa ia leisa malu iwa ka usangor ko inga mo walu la asi va son ke ngi pura ka vale
I loa ko inga o laku. Wai e lango le whainga malo le fast. E hi kālare ko inga le mere o kupu ngei pēo kako. O sa wala ko inga la pē aki laulo. O ki sa vali a koe whamai. Te sida. Te wada guga do wha goa de whaika ba do di kaipiri kei. Dea de pēo kupu. Ko kou miriki ko mare whidi. Ko kou wha ai ko mere ko kou miriki ko mare whidi. Te wha ai. Ka whai mai ngai o se i bare. Dea pēo kupu. Ko kou ka whiwhiri whakati mare ki Apollo. E le eise ka ko be baua. O le kala ngā ko inga siaka. La sa o le ko inga. Wa mili kingo mare fi. Wa ka a milo aku le. Ia lo fili. Ia wa mili lo ka wau. Ia le ala ka ko mea la whaia. Ia, ngā mongi ai reo le si ko inga ngā rumanga pepa i kai whamasingonga. La ku lo wa umamai whamasingonga sa ulo so le taxi. La ku lo i lewe taxi. Wa, ese e lu ko inga o le fia le umama whamasingonga. La ku lewe taxi. Wa, la mo ku whamai. Le manguia ngai mea ngā o mea pio pio. La ku i lewe taxi. Ia mai. O red card mako ai. Vai de mele o lewa o red card mako ai nga i whamasingonga. O ko inga mea. Pa masingo nga umai o fai. Nga le red card ale mele ka ke vai. Ia se fa so atu le asia tale. Tato mta upu fa nga solo le. Ua mafua na tatou wafea le whaasoa i le vaenga lea. O le au ngā ia, o le fe kaui o whaai unga o lo o tutupu mai nei o tatou tangata whai ngā lue ngā lea tunu. O le winga konguan ngā lea lenga, o le au ngā lea, ai mana tua, so o se la aua, e le ola mai songa o ngā la au, vatu whaafonga lea tunu, e le ola ni ona la, e ilo na haa. O le ala la le lau whaafonga maua Samoa, ia, o e fia ngi pokalame, e latou te malama le tatou whaasoa. E le aia sia nganga o whaasumu tā matulanga. Pei fo i o le pōna matou whiloa i fo i oi, fia, i sa iringa se lini. Ia, wa le skasira ngā vahenga kaua. Kasira ngā me e se fo i ia i oi. O lo fo i tangata whaasala lau pei fo na isi o le ausu. E le ngaka ngā ore kiririka ka matulanga le whaasala lau. Ai o ke halu e fisosoangi. Oi. O ke halu o ke fisosoangi. Lango o ke fia. Mori mau umma si o mātou community nei. E fo ina vai, na fai fo i le wha moe ngai Samoa. Fai atu fo i le fisosoani ai fo i tūlanga o sa ili ngā se lini. E iailo na wha moe nga le leimalo na mafuanga. O le winga la lea leina ta fai atu. E le ngā o lau nguku la mare upu. Ai ma fai fo i e whakingo. E whakingo le lango inga i e sa ilia. Ia mawhaia le ame o tonu ina inisi. Lea ngai kake alo fai sia ka mali. Ola se ngā luenga le leia li o sa fai. Mga kua mai fo ilenga mangingo sa ua ngā li o. Anga le malosi le kua li o i fafo inga ua ko ai kaungu. Ua kule HRPP e fia oi ko kongu. I le whakau konga le nga whaasa mai ele. Fonga whikalai ele te tauna solia atua. Ia ele po o tūlanga ai a wha le mauta fono. Anga le ai la le malosi anga o li o ilanga whaako whala inga e le i ngape i le kaimiringa. O le upu mongi ma le upu kaukingo. E le o koe komesinga, e le komesinga ia au apa au. E le sui komesinga monga risa. E le sui komesinga umala au vaenga la ye. Ka ai uma whala. Ia. Wafo ilanga o lana ta oto i le whaato nunga le malu. Iyo, langa o le executive o le pule le ngā i overruling. Anga whaapea la i sasinga. Ia, wakawhi whea puru i vai. A o le mea la piko i whaale kongunga. E pei o i ngā leanga makua maka ika mai ai aku ila e pamari o inga. O inana matua mata ita ia. Ma matua to ua i lore suafa o li o whaatau malama. The first most wanted. Ile lisi. Yes. Ile lisi ale vaenga lang iyo ale HRPP. Kakire ka ua fua mai mo fua kai me ka fua lang moanga lang ai. Lang ol tato lanu umalan moana pe ta alo tato au tama fana o tato tu. Ai ka korwi o paki. O inana matua la walunga. Le suafa o le tamali. I se me makua ko e fasanga kau mai. Le winga la na le ala ino o fayatu. Leanga a umma aku le paya inga le ngei. O le matanga ruenga o leo. O inga e fall back ai le tūlanga o le vainga o le saunga le mu o le akungu. I se taimi le tū mau. A o whaata pena ai si whai ngā paroka. O inga la le ala ingo ka whayak. O inga kongu ale ala ingo ka whayak.
O te langona foi, o le tactics ma o le mafuanga foi nga. Lea e whaapea ia le kapisa mai o le whaipule e whalea kakoru. Mana tua mai. E pau ale o le whaipule. E makua i malama lama le leia i mea lai. E mua sauli mongi ka umai rungo o lako media. Le mea la kupu ai le i react leo. E mua ka umai li mongi. E mua fo ia sau ka umai ngala kala ngomar komisinga. Ka umai mea ia lesi plan. O inala le he loa i ele tunu. Longo winga. E paua leo le makanga ruenga kuloa. E kaua kangia mai e se afo i le whaingore. Aina ona tutu watu whapena. Ia, leala wa tupu mai le vaenga le tupu mai fo i le fio angofa le ula masi ainga sia wa whaatama ia lo lato fo i whale. Moro si o lato maotama me to tino me tulanga whapena. Ia, ngā paua le vaenga o ke fia fea ele mata upule a lau fionga sila male tofatu i vasa. Ka kia ia tuloa langa o laua taatia laua avatu i le laua avaku le kula fongo laua ave le kula fongo maka upu a o le winga o le fesili o ke fi fesili so lo finga ngalo fa maka e kakaunga koe faingi ngei meo ngisusungu ngā fale ia Samoa o tatou o matai tonu tatou i lunga programe ma le faitau fia afe o Samoa le whaafonga o inga le fia au ngai la u fesili lea fa maka i eise karikongunga e kakaunga koe faingi susungu ngā fale ia Samoa pe a fai kau ko ke pepese ua au ua whaakara le lenga o la so fina ngalo ia ama tamai tu vasa mai so fina ngalo ia na fa so le ia Tare se mako si aka ko o Samoa ni kulanga whapengi le ka ko vai ai ia wa ka ko kilo fo ia i ele kulanga le wo si aka ko ngo wa si aka ko ngo fa vai le tu Samoa ele ka kau ko kupo ni me fa pe si aku ua ngā lulu e lalu whakerisiano ina ia le atunu. Ia peka iangi. O lea lawe kukupu ia o kukupu mea i lunga ia i la tau o le kongo le pāne mengi. O lo whaia kula fongo, whausia kula fongo le malo. Ia le pe fōringa mai. Ia o i la kouare ngoko mo koe sori kula fongo wapi a kangia mai. O sesi fo tangata mawalunga le malo le o ngā whakongunga ngei. Ia ngai ere kare kongunga i lo ia manga kunga o sia tama sila. Ai longa kau ko kupunge me awa ele ase se ngal mele mar fasok nga kawa ya nga sungu nge o ye se kamekiki ko ngot fari ya o mali wai o mali ola ya longa inga makwa maku ya la bangi ko nga kulanga wo o ka ko ngu de kilo a kanga kai fafo isi tanga tala ku mai se pasifika kulanga wo o ye ka ko yo lo ya mga ko vai le a asiata se vo i matatung tau fa tai tu vasa sa do vai sila ia tai papsi es silvia foi a siata po mana tua na talenga vai malai ma talenga tu i vasale mele sa tu puita nunga manono e pe uma le mele a o soifua tu lo le fionga le tofi po fitu pe sili tu lo le fa la sila fia le mele pe uma le mele ia le na taimi o le fa to nunga fo ia le tofi le na taimi e fata ma ia le fale o si ainga le tu lo le suafa afu tutuila i tanu nga manono fale nga ina le maota mata avale pe la le mea lea ia ole popolenga na ia le fale tonu na tupu ai na ia le mea na tupu se tasi o tamari i le case lea ina ua lau mai le fai uma te le sala tupe na au mai e te tongi le nu uma te tongi ele suisa iai pe ala le mele ai o le tali to nunga sia tai se vana ngala pali tangata ua matua ngao i le to fa ma le fa utanga ua makua papa ule le fa utanga o nga fai le o ia fa nga fa pe ko susungu ma mu le foanga ai pe o le tulanga sia ta ele o koe po le atunu le nei ua malama yulu ngalu le fina ngalo pa ia o le atua e ka le sia wa pepese uma le fa tanga ma le maliu ma le soifua mai o le ali ia le ngei fo e pala ma kele ka nga me so sa ofu pa pe lawi ofu pa fusiua ale me ko kula ima le me wa ia le tatunu pe na o se le tu pulanga pe le yo se le ele ke ya ku pule mea le ke ya mu fuanga
vale tu lima lo le to fa ma fa utang le mele o ia ai o la umori maua se ata se o le kai mini ngai wa valo ia le au popoto tu spa ia wala lata le fio mai o le ali ka ko ke le manga o mia ia me o le kasu sumu fa pe o mea se pa walo le mea nga mai le ali i le tu no ne le fa manianga na mai le tu le tu no nei ia e pale i lau to fa ma lau fa to tanga no loto i te sa ili mai moe ma fau fau i le atua e mai manatu o le mea nga e moe mo le moe ala mo le kamari e mafuka i le ali se le onge mangaku le li le onge fa i uma le li ya le me o le susumu ke le ku ia foi kai le suman fai pule ke le waranga ke le ro i ka mai ki po inga fa longo ia ia e o la wa una talia siata o ke e u ia mi onga fa pe o le susumu fa pe ia me le lo po i fa ku sa ia se ta le tu le siata ma lo fa tai lo fingalo moni ma fa maoni ioe e ma fuona o fai to tele ioe o ke le karikong mongia o fai unga nei e tātou fa Samoa tu lo le au puputoa ma le au fuelo loa ma le fa fonga maua Samoa ma e o lo fai nu le nei taimi a fai o fa fonga mai le nei porkala me le le se anga tonu ya matou e le o ia le matapia ia sa anga manaia ai wala vaia le fa ke siango ma upu ka ko ke laulo salio ile asosa ka ko ke kulivae ile asosa ka ko ke paki ma vivi o a ifo o a uma fainga e kalesia le te tau mo fai to lau o lava lenga e fai ma moli mau ma pinge fa mau wa sa mo ia si lau te lo foi nai wa na wa fa mana tu mai ia mana tu foi tu lo foi ia por lo afe mali lima foi lena tupu mai foi to inga fa salanga fa pe ina isi tato fio anga fa la tai e oi le foi sa fa tama ia i foi ono tu langa la vo fa salanga fa pe le fio anga foi o le sa ave ma fa masino foi tu lo tele ia walanga ke fa pe a me ke wa yengi so kanga tato Blue TV ona tato leta ua le male ai lo afe mali lima pe fa sa o le tu ma tu sa fa tama ia i foi ono fa unga fa le nu po tu langa leita ia ale mauta fo io le fionga ia a misa anai pita ioe ia ma fa solo mai le fo tasi fo tu lo wa pe no ta fai atu ia ele na male line fo ile fa la vela vele tupu mai fo ile fioanga o Samoa tu lo wa lang o mea nga nginga ioe i se tasi fo io tua ia or ko o akarangono ia Samoa ia or ko ora ro kava ia so fa so alu ai o tūlanga o whai unga fo i le whai mai runga o le loko ika. Ai sila fia o rua sila ma tui vasa. Ele se a fio ngā le tua. Wha mai le kala le aposkolo Paulo. A e ika. A wangi e anga salai. Ngā rua whai ka uri i ngā mau. Whatua i fo. Ngai mōku vasa. Atu vasa ia wa ma ko ole tala o fionga ya tu spaia al tusia ai o fionga le tu al tu spaia fa mai a e ika aua e te anga salai ona le wingo le kala so le ka ke feika uma ka ilo fo ia ile ika kulo ka ilo le ika o le fionga fai pule ka ilo le ika o ai ma pe ko kusa fo imale ko ka ma yo ku vasa mar ko ka ma yo sila ma so fo ka ma ika Alanga, ia sa no mai. E kanga le ka sala nga sala. Ia alenga. A foi la na le te fai atuai. O la si la fia le Yesu ke riso ta ora mai. Fa mai. Langa ole na tu ro tangata e o ia Yesu o ko mangu mai foi o Yesu nga makua ka fu Yesu na uri ia nga wa ku fa so sa ma fa le ma fa le farisa ile maru tapu ai o lo na tu ai ku fa ka nga fa enga. Ia wa kura wori ia fai e pio me sa ma singa fai kui vasa mo vai salo ma fa ma kure eu fa fufi fa tu le fa ta tanga le melia sa fue lo Yesu waika ai le tio a fai mai a eika aua e ke anga sala ia vai la le mele o kula mai nga onga ko a leika fa nga u le anga sala o la fa mele ko
Se fai ri maru so songi mai ole kau fai mo ka apa kuspa. Ola fo mele ko a ko le. Ia ese ata. I. Ia tau o esa ora le tau te so dia tu ila to fan vai mana o tu I makani o tangi o ne fia tat pokala. Ia si fia foi me ale o le tale nga koi ka ofia Yesu I le fala kango Yesu I le mele kumu e ngaso. Le fala ka le po. Le langa se ia ngelo le peru la. Ana langa fa ko lo Yesu. Na koi ka ofia mai fo I nga Yesu le vevelo le melo le. Vevela o le ka la kango le peru la. Afa mai Yesu ai. Sulu le peru longa fa moenga so ye ke malo vale ole upunga so langa so nga ale upun malo vale so ye ke malo vale sulu ye le peru vai ka wale fiong pa ia le tu ai sa ka le sia vi ia le li I sia vai nga lo fa tau nu a le tala le na a ita a wo te fai mail tala le si fai lo tu bangalo ia I fa makara mai a ita a wo te penalty try right la ia pe so sa ne tu ya tai tawa va me no lo ngalo ne ya fi ke wa lo le mka po ya ka ni ya ia lai wa ma fo no ta fai atu ona a donu e ngai mati ai pe ale to fa ma le utanga ni si ofio anga a fai fo yo e ku mai le foi o ele ke ku makangi o lo ngu ma lo ofio anga o lo e tu ma sasa ma e sa I wala ngore si foi makai ku lo e ma fuanga kango e fai le melea ku lou a ma le upo e tō i te au. So le ele o se wha ama marungu, o ele o se kausingu, o le fia ai. Ia. O le fia ai. A o kama fo ila ia fia ma kua fia ai ai su e le afore nu ui whaasalanga. O le lei o upo e ka amilo mai ai mai se ala pe a o inga wha le fulu ko wha ma rukanga mai le anga ngu ngai e le se wha ma marli ngu ngai. Io. Ar ngu ngai ar ngu io ele se ngu kari o ngu kofi. Ngo mavai. E se fa lo vale ngo ngai. Ko se ko kiki anga o anga upu ai le misiri ngu. Ele misiri ngu. Melea limba se la omkua. Mar ko fa ele ko se or ko fa. Ai or kanga kare kau kara. Ele se ma uma. Ia, se uma. Ya ta wo la vetala. Wo manga kua wa ya fe me yo fa sala nga. Le la wo kure ko si ko inga le. Le la ke amangu. E kua I kongon mo ka fongo. Ora ko inga na de. E pipi I le leila kuri vai masianga best friend I ko kongon. La ke ngu ava fakasi milikingo fakasi ya soma. E ku mai na ko o le kala le fan. Ai pi kuri masianga best friend I. Mai ya o le fina ngalo wa autasi ele tato no. Ta le ono le fefi wa tu no. Wa fa te anei o e martato. Makaudia la. E fa no longo la sko inga do fa ke. Po ai se kanga ka ho le la fa au ya ku I oli. Ile ko ro ku mai. Wa ka mo fa pe ya ma die le ala e fa no longo sko inga le. Po ai e o so nga ma die. Anga fai mai ya sa o le mu. Ia ta le ono wa ile ai ma le nu. Wa ke isko inga le fa merga. Ma die ala nga kamale pipi ila ku li. Le wo so nga ma die. Ma die nga fa pe mai so ya ma die o le ke amare. Ke fa longo ko fa ke au mare ngua mai mari tele tole o le mea nga siata io o le mea le kupu nge I pu le nga o si o ka uso ale au kafa ya tu vasa kai o le ngu ya ko vasa se me ga se me sau ya me sau fa to fa E nga kere le mengi o le kari. E nga wa sola fa longa o si o kama fa mai aita. E fa a kore lo se la o kia pura ko ni yaso. Ika kele. Io. Ia. Ai kam ko fa kele ni o furu a fa ye fa ka. E mo sta to tupe e ma e wala ke me manga ile. Ar mera wa ngi ko fa nga ka ko bole ai bole ko fa nga ko nga ika nga. Ya wa lu me bode ka ko ri ko fa moi. Ori ka fa mo sa ora me nga le ma farang fasalanga ya ole me na nga ya sa ora ya re ka la si makai ba aka ku lo na fa ka nga iska ila amaka ko ke ven ka u nga fa ka nga iska ai punga mai o se fera nga ya ma wo se ka ku penge yo da nga ya ako fe manga ya ko fe nga iska
Ya ere ya ngana le ngana mo me awar si. Ba war pala. Yo, o se pa ku le pe kala nga sila nei ba ngala. E ngi rola ukala ke fa ku ya odu. Se o le laki o le rua le ke le i lui ku e fai nga. O ngi fa ku na ukala o as o le fongo am masasala o le fongo am ru sasala. Ere si ko nga makai vole asia tamasina. E vai ko la ave ma me al Paulo ku nga yo ide. Nga yo ma lo su ho ya nga ngu ve su pra ave ya i pusa apa Paulo. Ke ya do ku fo ngon makai yor ka ko wa ngu fa mai. Senga. E ngu ngele ngu vai ko fo ya se ko lo. Ya, yo ko ke pa ko se ma fungo. E de ang pa nga ko ngai. Ri kai la ri karanga. Avo le te fai atu. O le ea o ngā wai whaatata fo ngase tātou whaasoa. A ea o ngā e ta pena i whina ngalo ma le whautanga ma le tō whāri i e whianga. Le angor kele fo i or kaimi. Wa whai ilangi wa tele tulau e le whape nganga vale. Amu iangi e whioanga o lo o toe o lo o matua le tuu i nei tō i ina mātutua lama. A o le kele o le whioanga. Ia, o le tūlanga fo i o tuai ngā matua pe o na iai a tātou nei a me se fo i o rua a fionga ma whautanga fo. O ka mala ia pe ma kau ma kele loa i le tama fo i le o le sai ma le vavame. Ioi. Ai ke le ala i ngā fia de mele o le kongisala, E o fo i lai ka ngaka i o makai ka paau. So le, se o kongu fo i o fioanga ia ka paau o lo lako whaiva maro lako maka whaioi o le lave, o le whaalava. Ioi, a mama wharesala ai whaafonga mai le skalanga. Ioi, mātou lau karango wha ia mātou sak paikea. Ioi, a whaape kongi sala mai le ala kaua ia pole ainga sa moile o le arek o le whaiva o kapa au. Ia, o la koue, whaolo maau. A whaafonga mai wa, io si ainga fo i lei si ainga ngā whakia se lau o makua o le ama lea o le are me o maua saure mua. Koe wako koe kaum whai mai ele o maria rengu saure lua. Whaala lava roa ka mai. Ia ar kele ar mele ua iai. Oi. Wa fiu e vai mai pe kai whaala vase makai a. Wa fiu e whaangani mai pe. E whai fo i lea ungangi si ainga le su e mele sala ma wha sepa makare kala pe o kai whaala va. E vai aku fo i wale ia se whaala va o la ele o maria. Wo o ar kaka sa kaunga whaala va o longa ko finga nga. Ia ua whaaku. Le whaafonga na tunu. Ia, ai ui o lea. Ia, mana tōle a se ui utalu tātou vaa o nou vai tu fo di tātou taimi. Ia, nei vaenga o le fiafi. Ia, e fo i nei vaenga o si a mātou wha mui fo le nei fiafi. Ia, a ua te longonda ua maua lunga le. Whaafonga maua le atunu ui nei nisi o vaenga sa tātou tau whaia mati le nei vaenga o le fiafi. Ia, e la fatu. Lau fionga sila, ia, ona so o leo le tō whātui vasa. Ia, e se whina ngaro whai ufoi. Ai mai se la, ia o ni tātou whaalau i loa le tātou motonga, la fatu. E lau a fionga fo le li pule, ia po o fia fo ingi ngai kaku kanga ka waku ma ko whawha i ngā. Ia fo i o mawengi manguia a le e kere o koe pisa mai lava. Ia ai mai se fo o nei tātou whataunga po a maini whapitoa. Ia o na taurunga mai le tō whātui vasa mananganga whaaloalo. Ia se ata whaafitai, o na o le kuri kau ngaki ka kou kaimi wa aia kua ua ka kou sori kura whongo e. Ai wa kui mea whai pere le whionga ngā whatasi wa ka kou ova i kua mare fua. I le nge fia. Ia e whaafitai tele a se ata. E le titi le nganga whaafitai le nei. TV i le so tatu por kalame a mai se o e o lo malanga mai mwhaatau. Ia o maa loo fo ino nofo i whaltan malu. Ia o lea lawa le mori maua se ata. E le se tala ole ai wa lawi loa le au nanga ale Blue TV. I le lalo langi ia pau ale ole tu le taimi nei ia tatou vai o le G3 ma le asea. O ka e se ata le mele na tupu nei le fai unga vai aso ma vai aso te nei. Le lo lofi mai ele tunu. Ia ai o fua fa ali ali o le tatou tala noanga ma i tunga lunga le tatou. E mo mole to le nganga fa tai tele ia te unei ma le tina le ainga ma le company nei. Io e wa fai asi swinga like wa ai le nei time. E mo mole to le nganga fa tai asia tel tatou TV i le fa ala wilo le tele o time. Ia o le asea mo me uma. Ai fa mai atu le tala. O wai o le tatou mta o le decision making. O lau fa uma fai.
e ke nga e fale ko uma ia o manga kua le kai minga o le kala le ka nga o le kilo kamari o le tunu o le vale le nga lu ko ali mal pa se ai su e ko fa o langa le fa o va ia kula le paila o ka fa le ko un va ia kula ko wa ke kala ngoa ko ka mai tuin o ta voi ke kala ngoa vai sa unga e no o ka nga o le vale o le paila o le fa ia o le professor ma le lo makua malang ka makingi ia ngo fongo le paila ke fa no ku ai pa uno nga lu nga le ka si ro nga u lu nga o fa o la ko le ko wai kui vo le pe la ko ku o lo ia le kui o le fa o fa no ngo ku le fa ia o le nga lu nga le ka si ro nga u la nga ia o fuar ko le lua pa no ku professor ai idea o le ke le o semestre la le ia kui la nga o fuar ko la le lo makua ma siang kama pa ia ku lo le lo makua ia sa kama o wa kere o kausanga le la umai I no le va ai sa alu o fu le kasi wa ko kasi do fu ai fa merking ki tina o ke aku ngalu ngai la e ku kulu ma fa nga ma vai nga o ke aku ngalu sa e lua o fu le ya ke fa melu mo ai sa le era wa ku le uli le ko lu mo yo fu mai tina sa ka o lua o fu ye ke o la wa ko o ngala o so ko le polo fesa ia o le ku langa ngai le nei a fi asiata le fa fonga mai o le alo wa ka mai fa melu mo ko o ka ia ngari o professor ala walu ke lo la wa ka mo fa ngel professor ka le ofu vole le ngore ia ai sala la mai tiksen ni mo me vo ia me a ongar king ki mo me o vasse ma ia le me na nga le fa fonga le tunu o le ha lo sau mau fa ai long e fa ka va a le me fa ia nga lo fa ai uma e fa au sofia o le ki a polu se a ko me ia le funga o lo walu le ko ongar king ki a ongar meske ia o se tau mo fa ia tu le asiata le ne ia fa fitai te la vai a o le uso ta uso atu o le talanga vai malai ia male ta uso matu ya tu vasa le maria le la o le fa sala la ya sa mo o le kamama e ke fiwa ka ofia o ke fa sala la o le makua ka ai wa kala la pensio ai fa fi kai ke le ya o le uso makua le nge fi tato por kalame tai fo ile fa malo si mai ya o le uso matua ia ka ke kala ngope ngisi ka po kalame dum ia ai mai se fa fo ngale tunu sa mo fa mangalo mai fo se pati wa sala po se leo pa o vale ne fia fi ia maru ave fale o to fi ngalo e matua atu ina se fa se ma se fa le tonu le motonga ai mai se mato ne to ia manuia fo nga to ne fia fi fa taitele ia ti vaza ia malo fa tai lava mo taku por kalame makango fier nge fia wa ka o ia o po kala me muan ngi le lo fa ye yo fa se au ro ka po mai I mauka o ma kwa ko ke wo fa se au ma ke fa so este mi fa mai se mai ke po kala o fa ya fa afectai ko ka po ingo le o mang wi ai o ma ko fa ma fa di e ho me di me ra le mo dia ku le fa te ke le ma lo fa nga inga ya wo fa se au ia le sunga le fa pe nga inga le fa ka sai tentinong le sunga ya moe tauti ya ele ngata foi lea o le sunga pa fenga nga Brisbane e le sunga ya Endu Polataivao Fossey Smith ya ngo nga mai la walunga ngo nga sare o maku sare so mako ke o se loku a pesi ma le mea sau ya ima me yang sa mo vo ye ngiro ya o ke fa kai sia wo ya tanu cent o lo ala la lunga ya nga o ifo ma o loku le ala to ia ma mori mai alo fa nga foi le sunga le fa fenga nga ya entu ta ko por kalame pa mai sori ma nga ia ke ko por kalame mau ka mau po o ia o va ku yo ma nga ya o le arfo ye o le fo ke pis ia ai le ngata foi le ia mai fe fe u mala ia ro ta po ia ta to faiva ia alo fa tu fo ia o ya tan senti nga Brisbane ia por tongane o la fionga ya tu pa ia fa so mala por kalame ma fa taila tu la epa ia ai le ngata foi lea ia faftai to fo ile sunga ya me pasila male au nanga motonga o le makango fio mea pa de faftai chila o le me silinga ke kere ki kilo ngisi mea lua me o kilo le manga ya o mo me pule la ai nga fau le manga ya ke le ile a ko ko se i lubang sa tau yesu a o fa sorry a fa ngala ka bu fa ko ska ko pule la ai oi ia lo pe maxila ia le sime manga ia o le manga ia pusoki o e sao era vai ngai pusoki ia o ko mang puanga la ia le o le siko inga
no ki sio nga karia ngo ma fau tu so wa ko nga le ka na le ka ko ngor ko e ke o fau atu so ki a vai me lo ma ko e pa e har ka ma ko ala po ke ni pu so ya fa mai ro mar kala a silo ma ko era no son fa ke ne e ka ma pa americana ko vai o le fika ya oi ya ke ro por me nga le ma nga ya pu so ki le fau i ele to fa ya lupe ya lupe chila ya po si o fika e o ka ko por kalambe ya ma lo lava le tau ta ya e la to fa ma le o nanga ya ai le ngata ko idea ya mo dia to foi lo fa nga sta to so ya ma yo ka ko le ma huka ya yo pisi ka ma lo fo ya o nga ngi ya e mo me mo Facebook ya le live ata ko so ya alo fo ke le atu mo ka ko maftanga ngia fiafi ya na va ya so pe audio la mar malosi ko maua se ka ko feilo inga fia ya ngi kula asiata masila ya fa to fa so foina tato felo ai langi malu ni na va ya so ya tato le la mar malosi o tato matai le langi ya fa tai ke le lava mo ro no wo ko vai ya ku pe wa matana na rua taratara noi mene yo pusa maliu ya au te ilo ya po le tūlanga wa taulango nai tino le tūlanga fo i o le ia le faina le ai o le mea tau ala ngona le tangata o lona taimi a tatu tala noa i meo pusa e la popo atu ia lono winga e amata meala ia maul tatu whaasolonga i le wailanga pe aka ko wo i tūlanga o tatu saises ma vaenga fa pena ui o lea ia whaaftai tele le tōwha sa saa ma le tōwha whaalualu le whautanga fo i le dei aso ia o si mea ota ma si mea tunu a wā fo i le whaafongabau alo tātu o tunu a ieni masei a i fo ni a leo o le porokalame ia la fo i fonga vatele ia o la fawa e petalai ia e wa ngalo kia o tulo ia o ke au e le mangaku lenga mangaku ia le ia taua a manfui ko fa foi merka ko profesa ko fia va ai ka ko profesa ia masianga avanga ava arona ia o mangaku ia e fa ai na neken o ia foi tato a foi professional lena o so ila ro mala toa onga ole o misi o professional na lena sa no ia sila lena le ila ro mala toa onga yo ili mo fa ilang ko sa professional wa ro mala ko onga le o se parasuki ia u yo lea tato fa ia le nei vai ngole fa aftai tele tato toi a fero ai fo ile tato taimi masani ia vanga na ai wa yeni tato fa pitoa mai Samoa ia mo fa ungo fo vai asu ia no toi tau apa tu fo ile au so Samoa a tato no vai ia tato taimi masani aso fo tasi ia ai fa so fo ina fa to fa mo de taimi ia ile anga le yo le tua tato fero ai vers fo so fo ia so fo so fo ata no fa so fo ia ora na o mai ara matou pa so mala uso o que vai a cure un ormaku ele un ormaku au va e un anu vai un que o se mas para o vale esse esse mo fa so a kama sa e ma sani lesi read lesi ma ia te o lunga tatu por kalame ele nei vanga na fiafi ioi wa to eli mai le fitu ia e fai fusia matu por kalame le fitu le fiafi pe ana fai atu ia malu fa uno no lo finangalo Samoa mai se fo ia oole pale oole sei oole titi pa ia fo io Samoa io na tafa titele ia va tele o to finangalo se fa so le fiafi ale lei fai mo vi ngole tua fai mo tatu wala malo ia a fai fo ua si pai le manga ia to fa fo i mai fai proclame me sur le tautua le Blue TV e fia tautua ma ona mai se fo proclame tautua ia e tatala le avanoa po ai lava langu moanga langu mumu pai uliuli enga le lava le lana so o se tangata mativa pe mauoa mai pe malolo inga ele fa ilonga tangata ele au ngata fo le tatu proclame kawa ona ua le o mai male mau mai male isi so tanga e mafu ai ona le e fai ai ne tatu talo to matulanga ma so se vainga e fi le tautua mala unanga fa tele tatu sponsors SMI fa tele le tatu unanga I au kilani fa onga le tatu unanga le e fai e tatu fa tonga e piki Samoa I upolu po o le motutele I sala fai Tasi market e au ngalo le tatu town center I mangele asiasi ma e afe inga ia e fa taunga
tulaga o tatou o loa mai Samoa. Ia, me se fo'i o le tatou motonga le utou whaafonga. Ia, whai e tatou whaataunga e mwhai fo'i na tongi atu e tunu I whafo. Pacific 40 ma le talo for voucher, Digicel, Pacifica, Color Jobs, e matawhili, ma nisi au ta Pacific Easy Money Transfer, whaafteitele, ia, e lo fionga whai malo ma le tatou pulenga, whaafteitele, ma le tautua tunu. Ia, o tō auna siata, whare malu, e le reivanga o le fiafi, tatou whailua I la soa tai au. Ai mo le neipo, soifua me manuia. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātou whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano foi le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātou account ma whaatino la foi no tupe whapamoli lungo le telefoni ai inga whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātou Pacific Easy app po le direct transfer mo au tupe whapamoli. O lo avano foi o tātou ofisa I o Tara o Tahu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. Talofa Lava. Tasi Market is here at the Maingere Town Centre, the heart of South Auckland. I've done my bells for any test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Amen.
Mo le whaongai no le talo fa. Our Pacific family in Samoa faced a devastating measles epidemic. It was a stark reminder of the importance of immunization. Our Pacific community is strong, but measles can strike anyone. Immunization is our shield against this deadly disease. Let's learn from Samoa's experience. Let's protect our families, our children, and our elders. Let's show Aotearoa the strength of our Pacific community. Immunize today, protect tomorrow. Let's stand together and protect our future.